395. Jisu a chingna lansabu.
466. 466. Nangmen Mikti Siwa. Achaupa. Hymn number 336.
3, 4, 1. So do ang bade. Hymn number 467. 467. Yung want to nang jing, onang. Hymn number 467.
320. Hymn number 320. Angpa so san puma. Angpa so san puma. Hymn number cha. Nang hang sin yong bu. Nang ling pu ka
hymn number 355. 355. Jisu among changda. Hado hymn lok puataman. Tuiwang hymn lok punemenglak. Epatau punemeng kamataman. Moilan chamsa yung yang loka. Jisu among the bayang na ayan na. Teman lamwilak cingna tawe lai jah ke kening. O pai kai ide amma khamha hayanga yope khamha. Teman linga ngai pa yongwan pa shishau me ya tu singha. Hangna ia teman kawang. Ia pawa tukpu katalan a teman. Ia uinga hak nyui me angpu mantoblan a teman. Ia hanghi ia pai tinyi temane caya hadau kawanga wanang. Teman pai Bangjüm pai Teihtowpu Executive Secretary Weipu Bangjüm Staffslan Youth Secretary Convention Speakers ano jingpe me bu pai bu niyom pa hai Associate Pastor Youth Lana Weyanga Künpu Christian kada amailan ano yalakpa KBCM Bumeinok mapu niyom pa hai convener iye Weyanga Künpu ating lakpu Christian kada amailan awang na harau kibu napning Jisu Krista yang ibu nap ano achau nyoni mapu Jisu Krista yang salam Muilande China tamnang Tobe jamse teman Muilane yope tan bukie harauki bu hipak amai ayan amai Muilane tau bua yong wan bakawang de minyong palaka yong sunang tau jingna teman harau me shot bua teman na yop pu pai
mong sang mong meng buki yichi hayang boy mong mai shey taman mui lane muhiman tau oklak chingne akum ngoye nan na shot lak chingne mong ma yopatan kai she akhung de to ba yilak pe chaira tamnang yilak pa taman tanap chuna tailak taidam cham hage e hogni 26 October 2025 hat Nyoi ni Taitam muhiman yopnok Taitam tui wanga yoblak taman pai pajai nokhat pastor Bumeinok hemlok lak MTC choir Teihtowpu hai monglong shalak KBCM chingna yopu welak Reverend Chemyo Konyak CES KBBB hemlok lak KBCM choir Kahwange elak Old Testament Chainau Yongna Associate Pastor Youth Dimapur Bumeinok New Testament Nyanau Mailem Associate Pastor Youth Vetting Bumeinok Kahwange ya ay pelak taman pai Speaker bar Reverend N Suto Chishi Youth Secretary NBCC Ngaumuk Kahwange Yashanyali Künpu Teihtowpu celebrating the amazing love of God Taitam yoblak pachai aunye pastor Lengnu Bumeinok taman tenap pachuna tailak taidam haga ngonang dokoi tini tamane linge chune ta ngawa tailak taidam khonggembu phanphai yoblak chingne taidam ngobu kie pachai nokhat pastor Bumeinok te yoblak chingne hipak phadam na Yob kening muhiman ba achau hayanga ayen Kahwange ba katok wangtang hayanga tau ipa mangopu similambi asaya nang ta imma khimme minyong ampaya mikti siwa tampu ninyu amai chame yopatan bukie konyak chatlan teu teni hipak amai hayanga juawan amai semai pupa pha tampu jingnasa nang minyong boy ayen Kahwange ba Teni hangiling lakai timangopu Taitam say nanganginang. Jabay macha sa lingat Taiwan te. Muhiman ayong namang lakjing na sa nangalamui pao sa yopoi. Ayen Kahwange pa nang achaw himching me atwe ayong hang sin chim suatang onang. Muhiman payan oklakjing na. Inanyay po mong chang phay, hongli mong ong po phay, ating lak po yaha phay suota oklak ting na, nang achaw yaha vetaway po ngo pa. Mui lana, mui man ayong phay yan na tampa, ataw pa Taitam me, konyak chatali ching na mui man ayong namiyang pao se. Jesu min miyo po, tola na siya upa ng mo. Amen. Tunji akung yong chambu ano yong mutaidam ne meng bude ta angawlak ko mangonang tau chine muilane hipak tai bude mong de yitak ke shot ngo kai se hilak padu China tamna sa taman pai hipak yubu kia Konyak Literature Board Chairman paje manlup te hipak phana Moilanda namai Jinda Bangjüm Phayang Bu Tanapu atau service wipa anu yakchong palan anu tenyi speaker anu Jinda Bangjüm Phayi nona angbu executive secretary anu youth secretary wiyang Baibu Bangjüm staff lan reverend lan pastor lan associate pastor lan youth pastor anu youth president lan anu KBCM president KBCM pastor wiyang Bumeinok soching ma sausan bu sausan yu palan anu MP new anu KU president KSU anu KNSK president na wiyang Künpu Konyak ayi ayong anu hado convention ma Künpu Konyak tang simlan anu Christian Katalan heba kamai yan namai china sai mulana awang na khawang da minyong faha namanda wang sim hawa Yesus Kristus yang salam mulanda China tamnang. Mayang bubong pong na mayang bucing na se literature board min ma hatau hipak yanang hipak nan hinang hayang boy
Konyak chính na vong phong na miang pu chính na se haka yong nang se wang na hatau chai na dam nang Tinyi hatau ma Konyak haka chimwan ta ngau hu bua Konyak literature tui sau hatau ka ngau nyan chang hatau chianga yonga tumanta tang sau cha anu ling lak tui sau cha ngo bunan chính ne hatau ling sau bulan na ling nang ane hatau ta khong Künpu singai man palan chinlala ane Konyak khong Künpu hatau ta cham ling kama hai hatau literature tui sawa oklak na ngai bu chính na se nan phang pu na yong nang aneu Nyih bu pa me hatau literature tui sau ma cham tui ling na ngang wan ta Bible app Bible tinyi print na miang bu hatau print na miang wan ta ngu nga pu hai ngau pang pu ma ngo nang hatau cha se clarification falak chính se yong nang se awang na sing tam nang Konyak Thomana chan yu hayang boy Konyak chong Taiwan te Konyak ngau na wak ching ngau ya ha yo se siang yang Thomana Bible hemlai ling yang Bumeinok kiam pai bu tanyi 71 convention tangoi se tanyi hatau kia chim nang ane Bumeinok siang bu chinga atama 75 platinum jubilee ya yang ngonang ane golden jubilee ya yang ngonang hatau kia Konyak katoka haka Bible hemlai ya yang tuman chingyu ya ane haka kiam pai nang ane secular ma class 1 to 8 haka tumana textbook ling yang hatau kia kiam pai nang ngai wang ma pai class 2 class 9 ma subject ya dailak hatau kia Taiwan te tuman ngau ma hatau ayen yeshen ba Bible ma yu na nyan hemlai ma yu na nyan aneo textbook ma yu na ngo bu hatawa yemai hatawa ayen shena hatau linga ngai ka ma hai fainau chinlala na confusion yemang ba ning na yete ba khak chu tai lak yang se tai yang Konyak yunana tai siang yang civil society anu literature board Konyak Bangjüm haga chim yang atumana research ya lak yang se yang atumana Nagaland University lan fai research namyang yang atumana laija hatama a descriptive grammar of Konyak che hatama laija ling yang ngonang hatau ling bua phonetic hatau phonetic ma best namyang yang ngau hang ngonang ane ngau bukie nyan lak jingna se hatau yong maya nyan research ya yang nyan ngai bu lai hatau ngonang hatau ma kiem lak jingna se inang ayang hatau ma kiem lak jingna ngang nang land bu hi bang ma tuman phai pioneer Konyak pa chelana tuman ta Bible hemlayo haka lip ngai bu hatau phai kiem pai nang iman hi bang ma iman okpusina linga pai bu hatau phai tuman haka chona hatau phai chep linga chona pai bu ngonang tuman da sangsi hatau research awan da hangi tau bu si ikama alang pa chin land bu hi bang ma tau class A B tungui se A si buta A si yang ke A B C D A F K H E J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z hake yang ke tinggi nganya A B C D E F G H I J K L M N si yang Z malak nang ane hatau ma yanang alang lana hatau alphabet alang ma hatau lai lip wang tau bata hatau ma chai lai lak ma ngai nang tinggi nganya hatau alphabet hatau phonetic ma Taiwan te jinlalan tomana halan te jabal ma yisikama lai i kai se Bible hem lai i wan te toman nyi nang imana i bute ane allow foreigner lante allow katalante lai imana i kama tomana nyi nang hayang poi hatawa imana pau bu yichi tomana nyana pau bu imana khaksu i do bata nyi lang ngai nang
ญาณปาลันอันนี้ลายมงอปุตุมานะป่าหัตว่าเย็บปุบุญเสนังให้ยังป่วยอีปาลันหัตว่าป่วย pronounce คักชื่อ pronunciation ง่ายแต่ว่าหัตว่านี่หัวง่ายบุงนังหัตว่ากี่บุสังชิจางอปุจริงนะเสหัตว่าใจเลยลิงลักจริงนะเสไตนังอันนี้คนยักตุมานะอัลลังลานตุมานะสิงลักจ้าเงาปาลันนะเงาป่วยบุมาตุมานะหัตว่า pronunciation หัตว่า phoneticคักชัวยังไงออกพูดจริงนะเสหัตมาเปลี่ยนนะจวนผู้เหนียวผู้กายตัวมันนะลำไม่ยาหูผู้งอนังบีให้บีอะตัวมันนะไม่ยจวนบีหัตว่าบีงอนังบีงอนังหัตบีให้บี differences นะยังแมงพูดจริงนะเสหัตมาย่องปงผู้อันนี้หัตมาลายตัวมันโนลงไม่ลันตัวมันโนหัตว่าชิวผู้จ่าเสอีผู้งอนังอันนี้หัตมาตีให้ดีหัตดีให้ดีอยู่ไม่ยจวนผู้จริงนะหัตมา confuse ในเมืองผู้น่าหลันหัตกี้ฟานังหัตกายหัตกลีลีลิงง่ายหัตกี้จวนลักจ้าเสอีวันเดตัวมัน research มาคักชัวยาบัวหัตกี้บุลีลี phonetic คงกินผู้จวนไม่ตายลักจริงนะเสหัตกี้หัตไหลง่ายอย่างงอนังจ้าเสหัตใจนะตำนังเฮมไหลไหมเฮมไลเจียงอีวันเดเฮมไลลิฟวันเดหัตเอาไฟคักชัวตายลักจริงเน่เสอีวันเดเฮมคุมตีคนยักปังชิมเดคนยักปังชิมเฮมคุมตีลิงยังยิงตำเต้าบเดหัตเอาฟอนเนติกไฟคักชัวหัตเอาไฟตายลักเกยสิอีวันเดหัตเอามาลิฟวันเดเงาปังปูให้งูเงาหัตเอางอนังจักกันปูสิบเกอีนงอบุยังตัวมันจวนเชียนไปบุเกอีนหัตมากินสังไงนังกินนังกินผู้ชายกินผู้เด็กนังอันนี้หักกินสินังแต่ก็มาอย่าละก็เกินเกินสิหัตเอาใจเลยนังอันนี้จานนี่สิบุมาหัตมาซีเจมาจ่าไงนังอันนี้ตัวมันเจสิตัวบุจะเจEnglish มามีphonetics มา J สิตัวเด้อหัตมาเอาไป J A สิมาจ่าสังไงนังจ่าสิจีบตัวใครมาหัตมา C J มาจ่าไงนังตัวใครมาหัตมาอัลลัมอีให้ตำนังหัตมากันผู้ให้จ่าสิผู้หัตกี้ลิงไต้หวันได้หัตมา complain นะเมียงผู้หัตว่าเชียนงอผู้อันนี้หัตใจเลยผู้จริงนะให้หัตไม่ให้เงาปังปุ่นในงอกก็ลักให้ยังพูดตึงปลาลำอยู่คักชิวมาเกี่ยมหาเสเฮาบุลำมาจ่าเสหัตเอาใจในตำนังไบเบิลโลฮักใจเลยมันวังปูเงาเกียกลีลีอันนี้หัตเอายิชูบัวใจเลยงอกก็ลักไบเบิลเฮมเลยใจเลยเสียงเงินฮักไต่นังเกษบัวหัตเอาว่าชูนังให้ยังพูดตัวมันเสียงเงินพายเสียงบัวเลตเรจตุยเสาในเมืองปูจริงนะเสปังยูฮาหัตเอาพายเบียร์ในเมืองลักจริงนะเสไต่นังไบเบิลโลฮักคักชัวลิปตายลักอันนี้โอเฮมไลโอฮักคักชัวอายันเชนตายลักอันนี้เท็กซ์บุ๊กฮักอายันเชนตายลักจริงนะเสไตนังเราเคยไหมตัวมันง่ายวังมาไปซาเท็กซ์บุ๊กคลาส9ตั้งงวยลักงวยเหนียวลักจริงนะเสซาคนยักเลตเรเจบอร์ดเตลิงปูเท็กซ์บุ๊กฮัตเอาคลาส9มาง่ายวังมาไปจนตายลักฮัตเอากัดอะไรของกุมบุตรจริงเศร้าเมื่ออันนู้นก็วงลีลีมาฮักจวนลักจ้าเสียบุงเอาสิงห์ตามยาเสฮักนังอันนี้เหนียวไล่ลักจริงนะนาฮาลานะฮักปังมวนเงาไม่สิงลักจริงนะยูปาลาโนฮัตเอาอีนะตำโตอันนู้นนาฮาลานะฮัตเอาอีโตอันนี้ฮัตเอามา rules บุงงอนังฮัตเอาฮังกันยันลักฮังกันงอลักฮัตเอา rules บุงงอนังฮัตเอากี้นิวพาลาโนฮัตเอานาฮาลันฮัตเอาอีตำโตอันนู้นนาฮาลาโนฮัตเอากีอีไกเสฮัตเอาใจนะตำนังคนยักทำมานะคนยัก identity อังลักจริงนะยุยจริงเงาสิงอังไกยุยจริงเงายุสิงเบงอกก็มาฮัตเอาจริงเศร้าอันนี้ยุย identity มาลักคนยักเงายุสิงก็มานังคนยักนะยะเมียงออกลักคนยักไกสิยังมีสิเชื่อมาตัวคนยักจะตัวคนยักเงายะมันสิก็มาฮัตเอาว่าวลักจานังโอนังตัวใครมาจินลาลานะคนยักเงาสิงยังคนยัก society คงทับลีลีมาวุ้ยยูวุ้ยปานเมียงลักจริงนะเสคนยักปังมวนเงาแต่จินลาลานะมองพายเหนียวเกยอันนู้นตายเสียงหูปูเงาจ้า
Bumeinok ke Bumeinok atau literature nyolak institution manang institution na KBB ngonang ane Bumeinok ngonang KBB o opposition na sa atong ngoi se John na painang ling na painang ano yelak pe kawang bungau amay fay jam se Konyak literature o palak jing na ngangkay se atau yopatawa China damnang pastelan posting mo yui jing kata pa kama yui jing ngau ma hay nyau nang tau khay ma opposition na hatau ki reserval mo pastelano alau jing kata pa yang nyau lak wong pong ane pastelano jing hatau nang ngopu jing kata lan ngau ma yang ngau ba kapang mon ngau ma nyau kay se hatau chai tam nang ane yut pastelan pa boy hatau ki bu Lama Konyak Bangjüm hatau kipu rule caya kama mayasa buyang saya hatau humble suggestion fanang. Ano Bumeinok ma Sunday school ma Sunday school teacher lan hatau mangonang Sunday school teacher lan te ibu ngawa. Nang kawang bungau amai nahalan te nyau bu fai jam se Konyak literature mai nyau na tam kai se Bible teacher lan to hatau numanda Teihtowpu ngau tam nang. Tau kai ma sa tumana hatau linglaka hangi lingya pa hatau ta complain na yichi pe complain pha bui hatawa constructive manner me anu linglak jing na suggestion amai phai complain pha kai anu kata mongsang na tamlak jing na changun tamlak jing na se hakai be nang ma jude amai ngo kama nang min khak chu nyan to nang min khak su nya yang complain pha yang anu suggestion phai hatau ki gai media me ban to yui minu yang pulana khusi manya yang lingkai se tampalan ling palan da sanguna tampu hatau ki ngonang ta khai konyak chinlalan to no mana chute emai ngo kama no mana linglak shotching literature shotching no mana linglak shotching aja anu konyak pangchimo KU KSU society li yo no mana linglak shotching aja ta khai ma semelam phi tu sau linglak china suggestion amai pha ling hao se literature board ta tui sau ta yong mong pha kayu se ipu ngaulan phai haka nan phang na tam nang kawanga mui man pha teman chat nu de yong wong pong na meng bu anye ne teman tang shim nan teman de wong pong na meng bu teman ngau which is our identity haro chiang ba teman pai pa je ga yong mai ngau tam digi akung chai ya nang pai she mong ham tai nang over ni cha teman wang dang da ngoi lak eno tau ni hangang olak e when we all get to heaven hang shin mong mai lak no tau chiang ba sa MTC choir me bu hemung mai chai
indeed will sing and shout the victory. MTC choir numan hemwing amaya ay pay bujina akung among bayanang yongwan bakawang numan da yelak pa muhiman. Sa bu hipak ma tamana Taitam da taibe youth secretary pada hipak panang. Mulanda namai Bangjüm pabu teman pai tenapu akungoi ba tenibu speaker Taitam maidam peka pa ngopulan paibu delegates lan mon town maching nyuibu mon district maching nyuibu ayi ayong lan singai man balan wanglam lam balan Yelak pa, teman mui lan hatu hipak kawang pa tembu cina se, mui lana kawang de minyong bu pa. Sa tahu hipak hatu ma, wang peng let bia, associate youth pastor lan, wang peng nga, dokter saushan yang lakpu landa, yoba kembu, hipak pa penang, sa yelak pa hatu hipak yaklak cina se, yong yang ngonang. Tening teman pai. KBBB Youth Ministry Pangma Associate Youth Pastor na saushan ngo yang lak lan lak pulan atam ngonang ani sa lak lan iman sayang iman kata tu ngoya hatu gi ngonang ani kata cha teman pai wang beng lem hatu gi saushan yang iman kata pen hatu gi lak jenis ngonang tu kai iman jenis appreciation certificate Capung pa tam yang yupu hipak pa na tamhunang. Tau kay sa atawa, au ba minyak lakay, hado ma minyak pulan, hado nyuita bayang tau minyak bukia, hado ke cereal ma ong yang yong lak sina sa yup beto China tamnanggi. Awang na teman pay Mr. Nausi wang nau, Bumeinok teman pay yanpan Bumeinok ma atau kia sausana payangge I sausan bung wang penga teman pai 2015 to 2025 Nyih ba ma teman pai Mr. Matna SS Bumeinok ka teman pai wakjing jingla sausan bu wang penga teman pai 2008 to 2025 2008 to 2025 Lem suba ma teman pai Mr. Yangdun Konyak Bumeinok ka lang meang ma sausan yang ge sausan bu wang penga teman pai 2016 to 2025 Beli suba ma teman pai Mr. P Nyoi Konyak Bumeinok ka teman pai telama sausan yang ge sausan bu wang penga teman pai 2018 to 2025 Nga suba ma teman pai Mr. L Jingmai Wangshu Bumeinok ka teman pai Zangkham Jingma sausan yang ge sausan bu wang penga teman pai 2020 to 2025 Wok suba ma teman pai Mr. Wangcha Konyak atau tahu ye ji Bumeinok ka teman pai Naitong ma sausan yang ge wang penga teman pai 2021 to 2025 Nyih suba ma teman pai Mr. Ayat E Konyak Bumeinok ka Yannu ma sausan yang ge wang penga 2018 to 2025 Tat suba ma teman pai Mr. Jiaban Wangsa Sa iyan yung panangon ng mawang hado appreciation certificate ya pa okpa hado ki lian yang ge tau jingna sa tening palak jingna sa inang I sausan buat teman pai Bumeinok jau nyu ma 2016 to 2020 hayang tau mabung mingyak su veles ma teman pai 2020 to 2024 wang peng mong ma associate youth pastor na sausan yang ge tu subuh ma teman pai Mr. Pulai Konyak
Bumeinok ka longzang ma sausan yang ke ia sausan bu wang pianga teman pai 2017 to 2024 hadu kia sausan yang ke tani teman pai pulaya yo buki hadu kia ngenang ia lak yang ngonang hayang boy on behalf ma teman pai ma iman associate pastor de handover ne menglak wang pianga ba man ngui hayang boy teman pai Mr. Minza Konyak Longsen Bumeinok ma 2022 to 2025 wang Bangjüm hatu kia sausan yang ke ida ba appreciation certificate hatawa ye paklak hayang boy iyo yo puma omlak to iyo onglak kina sa yo beto China tenang teman pai certificate hatau handover na menga tamlak kina sa ani yo pu hipakong pa tamlak kina sa teman pai Reverend Paiwang Wangsa Education and Literature Secretary de yo beto nan pengnang teman pai certificate kongkumbu yi ngolak hayang boy hado pa buyang sesing lak tingda se hado panang ja se ja hay hado kia I tamnang Konyak Baptist Bumeinok Bangjüm Youth Ministry Certificate of Appreciation. This certificate is awarded to Sri Nausi Wangnau for rendering his service under KBBB Youth Ministry for 10 years as Associate Pastor Youth between 2015 to 2025 during the 71st Konyak Baptist Bumeinok Bangjüm Youth Convention held at KBCM from 23rd to 26th October 2025. Signed by Teman Pai Executive Secretary KBBB, Convention President, Youth Secretary KBBB. Awang na Teman Pai Nausi. Manna Yang Tun Pi Lai Nyoi El Chiang Mai Wang Cha Konyak Ayat Konyak Jiaban Wangsa Pulai Konyak sai bukia iya tanyi yomok tokai I jingnese I de palak jingnese Teman Pai Associate Youth Pastor de paima hadawa handover na menga tamlak tokai iman jingnese yopu hibak pa tamlak jingnese Teman Pai Reverend pada hibak pa tamlak Kahwange wahaki nang noman cawan yuhum haboy hemmabu aweng magama hanggajam linggilak saaji tawa hanghino yemai sokabenlak kayanga karalan ya luklak noman karok yu wangai karang mabu jingyu ja jaubu yok moto mongma kapa anglak jine kara wandeka yepa hayang boy nokma ngobu li de wangai di damlak jine wandik Jümching ma angnang atau Kahwange wa teman de henga tamnang hayang sa atau ma sausan balande to yopu hibak yakning ayan hayang hibak pa dembu wangnang kawang semen lambi wangyak wangai ligeng wangbeng Kahwange ya painang atau ma duiling sausan lak jinese anu karada nang nyinga tamnang atau ma uhiba sausan balande nang ka sauma imana sausan yanggi tinyi solen buyiji hayang boy yelak pe imana nang jingnese
kia karalanda wong bong ne meng jinggan ba imana tui linglak monang wangai kia yui ngo jinggan ma ano karalanda wangai ti damlak hayang karalan wong bong de sausan lak jina se iman da kawang nang yelak pacun si hayang iman hangsin linga payang ke tau jingna se kawang nang yelak pa moi mandam si ke mandalak lamnyu asema kawang nang yelak pa lamoi si o se jisuman ma wang nang kawang de Acau karalan menme panapayup nang tolan aseu ba nang monga iyo. Amen. Sa topu hai monglong shai bu hibak hado namnolak jingne KBCM nyom pada hibak padam nang. Tamana kawang da tobu pabu toba ya apa isome singlak cingna tenapu hado yupnok yan wanda awang na a cingmai lam linga kari ya papai bulan monglo ngai dai pa se traffic lan request ne myang buto China dam nang kada ya makem bulan awang na monglo ngai dai ke tau pai manaksi sa ba satai degi si yang pai menaksi kari nok bulana haga pogu mailang kari hai ya mag tai bulan jam si mataman konda lim jam nemang la hadau ki ngonang anu maya puja bu jengai dam lak cingne hayang yup nok mong ma ngo bulan teman nyana naw silang worship team hemlok ngolak tau jingne mam si yana dai lak ta pet ta ba yichi be hem panilim jam lok anu tau pa monglo ngai settle nemang solak cingne ani ne among ma teman ngo pusina anu aat me kadalan anu amai msot ngonang tau jingna hatolan de among mu bulan Nyoi siang bukie iman awang na tai na tamlak jingna tau ba China tamnang Taitam mongo bukie tiaw akemba yup nong ma outreach mission jingna sai bu ngolak tau kama KBCM ma teninga year of mission ngonang tau kama local Bumeinok mission sahade palak achieve tiya KBBB outreach mission jingne anyai ne KBCM noktan lebi bua year of mission bay suwande okbusina tanap ya bay siong se tiya bu bama phagayo se hadu China damnang nok show me amai me kada ma ngo bu jingne Bumeinok wangbang bude arrange na yang angbu nginkok tadan mangot bu hadoma moilan hanayok hayang tadan na 47 ngonang tau jingne hado mayong ataman hibak yalang na yang do bude hado nginkok ma ngen yahan be siong so ong pai shot ngonok aniu siong bu jingo hanu ngonok tau kema atok among kong kembu da hado sai shipu volunteers lana sausan balan kaya kem club tau kema bong amyang ba ngin khok ma hanyang phailan already doors ta phan mangok pu ma hanyang phailana hamai lok mong mai hado naman da pa bu hado basket da chailai chambalan da pha dai do hango jija phayang bu khai sa do China damnang aniu man pha ba ngo su bulana kawang khemjing da ha nyu ni bai bua kawang ngau chailak to bu phalak kawang de sepai bu khai me namno ya apai bulan jing na se opposition namno lak jing na tau te mongo bu tau China tamnang kawang ngau cha tau hado gi inang kadong nyu hayang tau ba ma ngopu khong Künpu yongwan ba jing kadok hayang tau ba ma
âu yên Nyoi imana Yümching sa tamana tobu phabu kaye semen lampedebu nokbu ba a ngonang se Künpu hibak ngoha sa social balan hayang volunteers lana namno ya bailak chine se toba hibak emna. Hymn number 202, 202. Ayan wang tu manong sao sing o wan ta asay ma pu ki anang Taitam wan ta nang môi hay ma la na cha cha Yung wan power ling po tay maya sa la Ôi hay malan cha cha ilaya Kahwange ling po talay ya Ôi hay malan cha cha ilaya Yung wan palang putoy manaya sa la Chư thầy mong sang hăng kê anang o a Nang tang pem a yu pu sang o a bay a Môi hay man lan nghi ma mong chẳng wang ai lang Nhị pe pu manang a he mai long ok lang Môi hay ma lan cha cha ilaya Kahwange ling pu talay ya Môi hay ma lan cha cha ilaya Yung wan paling putoy manaya sa la Weng tu ayong a chay ma mong chang ta sang Asay ma ka wang o na nyam ma tang o Nang môi hay man y thơ wang pelan om la A kem ngôi ya to lấy mây ma cham pa la Môi hay man lan cha cha ilaya Kahwange ling pu talay ya Môi hay man lan cha cha ilaya Yung wan paling putoy manaya sa la Ayan weng tu manang sa sing o wan ta Asay ma pu ki anang Taitam wan ta Nang môi hay man la na cha cha ilaya Yung wan power ling putoy maya sa la Môi hay man lan cha cha ilaya Kahwange ling pu talay ya Môi hay man lan cha cha ilaya Yung wan paling putoy manaya sa la Chư thầy mong sang hăng ki anang o a Nang thang pe ma yi pu sang o a bay a Môi hay man lan nghi ma mong chẳng wang ai lang
cha cha elaya Kahwange ling putalai ya mai hai malam cha cha elaya yung wan paling putui manang ya salam Tamana tobu ya bay bay chamse yom nokte ya bay ok bulan yusigam atak sang ok bulan prayer request atam nyan bay bu ngonang to kema kawang yakte tobu panfa ida wang ngoye Künpu ya panme tobu pa bay chamse sang bong bulan jingna se yopu ma taman Teihtowpu lak tawi damnang Kawang ngau de lai makingi nang yongwan ba tau mai pa hayang tau lan sa mai lang tau yan pa hayang tau lan sa yan buok lang tau yi lo bu pa buwa nang cha sing chirimia kawang de tau yang gi tau chingna tanap kawang song de to bu ya bai bu bai cham se taman phai cham bulan takasang ngo bulan dai tau cham jiyo pu nang tau kama taman moi lan ming moi ha teman moilan mengoi ha hayang takaden poi sanga bongbu ngo pun miang gam hayang nang yen kawang sisoma sagi miang yong yopu pun miang gam yong lak ching sa to ba hebak epnang kawang mohiman yong bulan nomanda kawang anyene chan bu phala Jeremia ye tongbu te chan bu kawanga noman yopu ase lana damnak yopu ase kawanga chan phalak to kama taman ordained ministers lan hang sineng onang ge yu so chingmai lam linga yonglak ching se tong nang ordained ministers lan chingmai lam linga. And I also request our speaker sir to kindly stand to bless the offering as well as to pray for people who are in need of healing. And I will request our speaker to kindly lay his hand upon the prayer request that is brought before the Lord this morning. And we will all go for mass prayer. Hallelujah. Ciao ba ada ba yongwan ba kawan. Nang yak ta phana phana. Hallelujah. Ciao ba ada ba yongwan ba kawan. Nang song da phana pha to mana ya bai bu. And we come before you, Au china kawang nang bo angan wong yu yok po. Father. To mana nang da to bu ya bai nang. Hayang ha do to bu ya bai bu. Kawang nang da ya ha ma Künpu wang moi tam lak ching ne. Nang moi mana tambu yo mo bu pan phong. Faith. Hayang nang moi mana tambu ma awang ba liek pu. Alek yan mok yan ha ma shehingin ma ya bai ngonang. Hayang tau dokta monglong mongmai ma tobu. Hayang mission ching na pabu. Ma bu lam ma yu ya fan ma kawang nang song da ya bai ngonang. Tau ke ma wang dang kawang. Nang bubu achau angan wong wombu pai nang kadalan au hiba nok samabu ya apai dege kawang nang moiman damba anya ina tanap ada ma ordained ministers lan yong yang takasang balan jingne yok wande wangdang kawang nang chan yibu ayong ya kai nang kadalan takaden bu mai damdo hayang ani oyena offering wang man ya apai dege
healing sa yichi hayang boy kawang nang mabu mohiman ayong sokatambu panpong hayang monglong pabu dang ba anyay ne iman noksa phong jong do mohiman nang pas job nangi hallelujah Lord Pray that the Jesus heaven Lord will stretch your healing hand upon them. Yes, And they Lord may experience your healing, Father, Yes, Lord Lord Jesus. If they are in need yes Lord of the doors to be opened in their life, yes Lord you hallelujah are the Lord and King of Kings who holds the key amen to open every opportunities, every Yes, doors of Lord. Yes, Lord. opportunities and Hallelujah. blessing. And therefore we come before the throne of glory yes with Lord. all the needs and supplication Yes, that is Lord. Hallelujah. that is written here in the box, yes Father. Lord Jesus We hope and believe that you Yes, will Lord. Hallelujah. listen to our prayer, hear our Yes, prayer, Lord. Yes, Lord and Jesus. reach out to Healing. all of them, Father, Lord Jesus. healing Jesus As we come before thy throne healing in Jesus name with a little offering Yes, from Lord the many manifold blessings, Yes, Lord. we pray that, Lord, you sanctify it. yes Lord May it be used for the extension of your kingdom. Yes. And bless all of us. For we pray in Jesus' name. amen amen kawang mohiman Ilakpa Taitam mangobu kia sa KBCM chingnai yopu ilak taman pai Reverend Chemyo Konyak CES KBBB sa ite hipak padam nang. Tanyat Pacha Sibuba Konyak Baptist Bumeinok Bangjüm Youth Convention Dojong Nam Nobalan Convention Speakers Youth Secretary KBBB Executive Secretary yang ay Weibu Staff Lan Nyumpa Weibu KBCM Bumeinok Shooting Bumeinok Phi Mupaibu Nyumbalan Youth Pastor Lan Woyang Apaibu Konyak Youth Delegates Mon Chila Headquarter Manyuibu Konyak Ayi Yonglan Umay Pamelan Wonyu Weibalan Yang Uyen Ocean Toban Yudi Yipayok Yaboy Online Me Juan Myang Ngonang Moilan de Jisu Kreza Salam Panang Taitam Pabugia KBCM Jingna Yopu Wolak atau Ipakyalak Jina Yong Nang Yopu me Point hai yang direct Yop Kamamong di Yong Lakai Hagachimwande Yup lak ngau mực pai chăm má mong dong lak chana tàu inang anyai ne tanap mong mai mani convention dong bu hang sin mon down me chai corner ma ngok pu chalalan an sibwa tàu mai tam ya bu ngi wan de cham noi mong mai la yang ge ha tàu khum ching de convention de yom pu Konyak sibu chala cha noi colony cha moi noi yit tàu pe bu yang selai ok yang ge tau jing na tau ado ngau mong dong lak jing na no kawang minyong lak jing na yup lak jing na tau umi una mai yang man chai 1980s ado pang ba ma youth mai dam ya ngo yang ge ado Bumeinok youth na meng lak jing na siwai na meng lak jing na tau ngi pai bo asong bu pa jelan Nyu nyalan ma ngonang sa umbulan Bumeinok youth janga government high school ma ngaw pa yang ge youth jam bua yetau tau jing na school ma hibang ma youth toy ling lak jing na anu nan toy da lak jing na
high school me assembly me information pa bu te tau nang hage ngo yang ge jingyu jingha ma pu lai nyau ne chimbu lan atau Bumeinok youth ne myang kai se nganga tu ma mai tam yang youth KBCM youth se ngo pa yang ge lai nyau na pai bulan tau lan de ang bu jing ne hibak me ya yang lak ko hau pa yang ge youth service Taitam ling lak program kumudilan e hau lak ngani bu hat mu chulak jing ne e lak atau e hau yang no Sunday ngoi ka ma youth chugida kunda kong lak ayang poi Taitam ling balan o ye pai su jing wo nyu wo pa ne pha bu ye pai hi bak ma tau kyang yang ki ha tau hang ne sa tau hang ne ye pai bu se wan the region ni tau yang ge ha tau program baling atau youth ma part pa ya hu yang poi hat wong ni ngoi ka ma yu ching de rai sin yam ne ha yang ya ne tai bu ha tau ngo yang ge tau jing ne program kumuti no Taitam ling me part pa ya boy jing da ong bu jing ne sa ji atau jing di yi bu jing ne atau ma mai tam ya pa ngo atam cha no tau ngi bu nang an pong Sunday evening to man de yong pok pu jang yang ge atau samurai phone kem me cinema yong hindi ngau wing atam tam youth service tai be sa tau do lo tai bu tam mo ngo yang ge tau ngo pai wan de hage yom nok kunda kong hawan de no kada ye pai sigin pel kong lak ngoi hipa ngoi au ye pai tau jing ne yom nok ya bo yan bo hipa ku ngoi yang ge anye ne tau 1984-85 me youth sukita ngoi yang ge au hi nyau be ising yang bo hage yup lak hage kong lak ma siang ge atau me tire rim jang opo tau chun ma tun chun yang atang dong yang Kahwange de yup yang atau ngaweng cai tampa si yup yang kunda kong yang bo awo ye pai ya ni chugida asa yup yang ni cha ba hatau KBCM hatau me yut ma pu chalalan ngai tampa se 2 times ma asa yup yang yan yang ki ipa alumni chumwan do hatau ngaweng tin ya atau ma Konyak chalalan anye ne mon taw nu jutlan te hatau inang hatau ki bu hipak chaw ngo yang bucha ating exaggerate ne myang bu yichi ating me stage kada ye pai bu jing ne sigin pel ju kong be yu pyang yan yang pai sa tini atau yut ngi wan de chamloi mong mai te bu ano president tau atau experience myang bu hatau inang tau ki ngopu Kahwange de yupu chan bu tini atau KBCM jing na yuplak atau youth convention me mai dam ja pha bu jing na atau Kahwange Taitam sa mong mai bu jing ne atau inang sigin ni supa me Bangjüm tawa Bangjüm sap na ngolak so ye tai bu Bangjüm la ne convention ya kai sa i Nyoi yenang mission center me holding lak yenang tau me ling kai si bu jing ne atau ya lak na ngai hawan de ni wang jai convention jing ne hau pai bu anu atau shoot jing ne hau ling bu atau me sang bu ngo yang ge anio convention men me khoyer lan ne uniform che singai si do ti ko lan ngau ha hatau hau yang ge ngin yenang bu jing ne mop ta yang convention khoyer uniform singlak chang mo mop pu atau hatau au bo yepi atau ngo pa yang ge atau mission nok ngo bu jing ne iba mo lo bu ki ti ko lan tai sang ngo chai lam ma ge long mai lan ngo nang anoi sa ngo palan ngo nang li bulan ngo nang tau ki mo pa ta bu tui ling hu ya poi singai ngin nang bu jing ne tui nan bu jing ne hatau ya phan mo ngo bu ngi pa yang ge heng bo tin ya temana Yashanyali mai bu hatau Jümching hatau wi yang ikop lak jing ne yo pai ma hatau inang KBCM di hu bu ngau cha hatau ngo nang Konyak jing nyu jing ha ka ta pai
หาเตามอนตาวน์เชิร์ช KBCM ไว้นังจึงมาผู้ไปผู้จึงมาผู้ไปยังไรเนี่ยนับไปหาเตามานี่ยังไงหาเตา KBCM ไว้นังให้ยังป่วยหาเตามาผู้ไปจงปูหาเตามานี่ยังจงปูหาเตาหยุดลัน KBCM มาปูว่าโน่คนยักจึงอยู่จึงอาจจะตายยังไงApple life หาเตาtown จิลา life หาเตา experience ไปโนมันยังไงจึงอยู่จึงหาได้จึงได้ละเอียดป่าเสนาหยุด worker เนี่ยสกูวันอยู่หยุด director เนี่ยอันนี้หาเตาเกี่ยวยาวมาจำอันนี้โนสมัยเสจงหาบุษเตนังสาบะจึงลันไปยังไงหาเตาไม่เตาหาเตาว่าเตาเปาก็มาเมียงวินเผายังป่วยหาเตามวนตาวน์ปูไม่นนี่เมียงฮะหาเตาเกมหาเสจึงบาลันไปยังลิงปูจึงเนี่ยจ้ามาจึงสไตล์จึงมาบูกาดาลันยุงอังลำไพโนสะพังบุฮิปักฮิปักมัวเตางี้นะเตาจึงเนี่ยเตานาได้บัวติญิเตาหิวบัวหยุดกันวินชันมันไม่จลาลันดีบัวซาบะหาเตามาปูไปจงไงเตามากาวงเอาสิ่งยังไงคนยักจึงอยู่จึงหาได้อินเดียโรได้ยี่หะแต่มันนั่งปูวังไงสิ่งมันปูยุงวังลำกาวงเอาหาเตาเหนียวเนี่ยตำหูนังหาเตาว่าKBCM หยุดลันดีนังเตาใครหาเตาหังงี้ปาลำมาตมันอยู่วังหาเตากันเดอนุตมันไหลลักจึงในนังซาบะหังงี้วังปูกาตาอยู่วังปูเฮียงินโกรสดจึงมันงอยปูเฮียตมันหังงี้ครบลักซาบะคนยักจึงอยู่จึงหาได้หาเตามาปูไปปูด็อกเตอร์หาเตาเทโลจีเข้ามาdoctorate ตัวงวยยังไงอลัมคักชัวแต่มันเนี่ยเหงาลักฮิบักงวยนังหังเนี่ยกอลนีแม่หังเนี่ยเตายีนุกแม่ยุยอลัมบิสเนสกี้หาตัวทอลมจังหังนี่ลักเตามาคงก็บุจุมไกลิงฮะเงาฮะยังไงคนยักจึงดูจึงหาได้แต่มันเนี่ยว่าไงพาหะสิหูนังเตาใครหาตัวมึงงอปูคนยักKBCMบูจลาลันแต่หาตัวอีนังซาบะหาตัวคงตัวบุตรยี่ไกเมนไลน์เดอนุกอวงมาอยู่ยังแต่หังเดพัดเนี่ยเฮียงอ่ะตัวมาตัวมันจ่าล้วนยังไงอนุคนยักกระตกจึงอยู่จึงหาได้คนยังน่าตายเอาเสียหาตัวกันวินชินมันแม่ตัวมาปูไปบูจลาลันเดหาตัวเงาอีตำนังตัวใครยบลักหาตัวเงาหาตัวอีนังยบลัก number 1แม่หาตัวอยากพันหนึ่งไว้ลักจึงเนี่ยปูไปบูอปาใจลันสาวูปาวูนุกิสายุดมายวงปุกิเลปูจามะแต่ว่าทุกิดาระหว่างแปลงยิงงอยังไงอาสาวโมมาปูงอปูเตาสิงนังอภัยงอปูสิงนังเตาเกียงอปาลันอันนู้ยุดแม่ยุยาพันไม่ยาปู KBCM ปูไม่นกหาเตายุดแม่เศร้าสันยังไงงอปูอลังลันอันยูญาลันเตาลันจึงแน่ KBCM ยุดลันแน่หากกันวินชินจุมวันได้อิมันแต่เตายูพะนับประจ้าหาตัวอลังลานจึงนะ KBCM ยุดนกเชานกองปาลานออนไลน์มันเลยปาลานนุมานำปุกันมงอลังลานยุดหาตัวยาพันไปลักจึงนะยักขับไปชวนยังปูป่าใจลานจึงนะอลังลานจึงนะตมันยูพะนับประจ้าไหมนับประตูไหมมูนตาวน์ไหมผู้ไปปู KBCM ยุดจึงอยู่จึงหาได้Kahwange sagi ne menglak Kahwange atau missionary menglak jengne hadau yu pha hadau chila konyak hotan jingnu jango nang jisu kresa wanglam cha hadau ma wanglam chong nyoi ja ne meng na tam hu nang alau pangya ka tong nyoi nyi che ala ngai nang hadau ma chila lan tai ne ye tam hu tau jingne hadau meng pu wanglam kresa Baptist ทอลมตกตะไกปังยางูงายตะมันยตำยาหลักจึงนะหาตัวป่วยจานะยูพะเจลาลาเนี่ยโนตัวมงปูติลิเกตอันโนจุมปู KBCM หาตัวจึงนะยูพูนังหังเนี่ยจิโซยังเกอติงติงมาตัวอติงติงอามาตัวนุมันดีนังอีพันหนึ่งเอาเวญีคกตาเดินไก่ยองให้ยังป่วยอาลายีเตโจดไปอีกูปาให้ยังเล็กปะห
หาตัวชินบุไม่บุมอนดาวน์หาตัว KBCM ยุบนกตัวยังไงหังเนนังซาจำบาซาลูมาหังเนไตเน่ตัวใครหาตัวหอตันจึงอยู่ว่าจิสุคริสต์ยังอ่ะตมันสะอาดชวนพวกตัวบัพติสหาตัวไก่วังตังเยาวลักจึงเน่หาตัวจงย่อยนี่เมียงตำบาสิโยปะหาตัวมาไปกับมาโนจึงต้องอโลตายลักอโลตปะตายลักตัวจึงเน่หาตัวมอนดาวน์หาตัว KBCM ยุบนกหาตัวยุยาเครซาเงาอันนี้จ่าลุนเน่คักชูจงยุยนี่เมียงตำบาเสนี่สุบาตัวยุพะสิหุนังลิมสุบาแม่มิชชันนารีปุไม่นกเน่เมียงตำบาสิโยปะปาเสยปูตินิงาตัวมิชชันวังเปียงตัวยงมงไม่นังมิชชันนารีปุไม่นกเน่เมียงหาตัวกันยุยหาตัวมิชชันนารีปุไม่นกมิชชันนารีมาไงปูหาตัวจิงยูหาตัวจิลาหาตัวปุไม่นกเน่เมียงพาเสตมันหาตัวยุพะยังอากุมเน่ KBCM report ตะไลวันเดนกเดน1996 2024 report มาตรงนั้นปับไตสังตัวยา14,042ตัวได้กันมา 15,000 บาทตัว15,000 ตกตรงลักอันนกเดนนาปับติสนกเดนนา 2,000 ตกตรงกันลักหาตัวล้านหาตัวมันยุยบุล้านจึงแน่ตัวมันในยุพะสีหูนังตัวใครสาวปูเงาเมกยุยแต่พาปูหาตัวตำยังยุบลักจึงแน่ตัวมันมวยล้านตัวมันชุดปูอาจ้าคนนี้ขอตันยุยไหมหาตัวไม่ก็มาจึงอยู่จึงคงไม่ลักตัวจึงแน่ตัวมันหาตัวยุบะอย่างกับก้าวสากินเมียงไงอันนี้เนี่ยหาตัว KBCM นกตันลาน KBCM ชุดจึงอย่างกับมัมเบอร์ลานจึงยุบลักจึงแน่ฮิบักไตยาบวยโอเทนมินิสเตอร์ลันปาสลันให้สตาฟลันยุมบุลุงไม่ลานาโยงยาบวยไม่ลักยังบวยปาสยุมบุโอเทนมินิสเตอร์ซันเดสตัมบุโอเทนมินิสเตอร์ตัวที่ยงไกก้าวงสากินแม่ยักษ์คงไหมเวลาจำยุบลักยังบวยนุมันตัวเรื่องไงกูอยู่นั่งยงอกปนันใจองไงงงจีตาวลานาสากินเน่อันนี้เนี่ยโอเดนมินิสเตอร์นุมันยุบปูยุบในตำบัวตัวมาแต่นี่ KBCM วันลันปอตังบุงีนังตัวนกเต้นตัวมาจึงหน่วยบาลานตาวลันจึงเนี่ยยุบเลยนุมันอันนี้เนี่ยตัวพอยน์อมไกอลังลันยุดมาตัวเรื่องบาลานจึงเนี่ย KBCM ยุดลันนุมันยุบไกเองอลาวลันเนี่ยแต่มันซาบุเกียฮอตันจึงอยู่กาวังเครซาอังจึงจิสุเครซาวังลำคักชัวada cuan yang anu sepesai tik angbu Bumeinok atau Nyoi na mayang tambase atau yoblak missionary Bumeinok kunya katong atau ning na mayang pase teman yoblak teman yoblak jine kawang sisau de kawang de minyong ngambai moi lan yong ha si hunang ke moi lan yong ha yong yang moi lan kawang deหาตัวซาตัวอีบุปวยเนี่ยยังไงหาตัวหอตันจึงอยู่ก้าวังไงชวนเนี่ยเราก้าต้องอยู่ยินเอาลักยังบุอันนี้ก้าวังชวนผู้ผู้ไม่นกเมียงลักจึงเนี่ยทีนี้ชิมผู้ทำไมเนี่ย turning point จานเมียงลักจึงเนี่ยก้าวังเด้ซาตัวอีบุปวยอันนู้นตัวที่ทำไมเนี่ยเป่าอยู่ผู้ผู้หังยิงอนังเกตัวโอมยังไงจำมามวยลานอยู่พะเยาเจ้าบ่านังจะยลักibak jama atau Bumeinok kata yang punya tahu pengok yang punya so nang moy mana cak conga ong peng lepia ni lepia kata la pia jana KBCM Bumeinok ma sautan yang lang lan yut ma atau ya paneng ulak kena mai tamnya lan saya tak tahu yut cai ma omo palan ni mata mohiman wan bakawang nang dayalak menuju paboy atau Bumeinok ka alau ka tong nuwang yang ameng apok na achaw nang matam yang khak chubu nang angchu yak tik jam mong yang nang sau san na
hadau Bumeinok hadau Konyak katok jalu missionary Bumeinok na ada Nyih tokpu nopu KBCM member lah ada pan mga tokpu nopu member hadau panang hadau headquarter Konyak patan cingmu hadau me nang katalan Nyoi cak tam alau katong nuwa manda now na takam hiang bo kresa nang haukem nang okpu ngibu nang longtang matuman yung Konyak pamain yung wan pa chau pa Kahwange hadau ya pan ngoi lak chine wo ye pai bu Konyak KBCM yo lam Bumeinok youth seko mai tam ya pai palan alang la nyu nyalan chine nang deminyong pa boy ambu kan yu kan iman ngo tau menang mo himan si Kahwange hadau hotan ching nyu nang ngao khak su yong yang nang achau kresa khaukem khak su yong yang hadau Konyak katok chine sagi amai na myang bu Bumeinok na myang atampa missionary Bumeinok na myang atampa jalalan mabu ching yu ching arataya nang ngau nang ko na ngau nyawe Konyak ching yu ching hawe lak china hadau hotan ching yu mun yoi bu KBCM bu jalalan kawanang mo himan pa hadau Bumeinok katalan Kahwange alau wangyang wangye tuman de yisa lak china chen de len de bu hibang mahang nang pan nang ang tau kia nang Konyak wangai nang yumpa government administration headquarter DC Woipu SP Woipu hadau administration soching jing no yupoi Konyak chadali mai rak ching ne KU headquarter soching atau nang hadau woi balan jing no yupoi hadau Konyak chat jing nyoi bu hotan nyoi jing Kahwange nang mikti siwa nang ompu chadali nang ompu jing nyu hadau Bumeinok na myang atam phao se anyai na hadau KBCM memberlan hada Nyih Teihtowpu noktan yang hada pan mga Teihtowpu baptized memberlan ano yu balan mango nang taulan sai ching na yopoi Kahwange nang phai ching nyoi lak nang sing bu nang de nyam bu nang da ding lak pu wong nang lak ching na Nyih phi bu nang pau ya se achoi eyong long mai na ha Kahwange toya wa ha sai pa nang tang de ya pa ye Jisu Christ aman wang tang gaung ni yopoi taulan sa upa nang mong amen kaung moy man sut kay Sa hibak Taitam mangopu kie KBCM koyor de hemming amaya apelak china hibak hadam nang.
Taitam mongham pabu kie teman pai KBCM khoyer kai hemming amai ngaumuk amai ya pai bude akunge mong mai bu no minyong pabu chade tamnang numan hem kai muilan de muhiman Taitam de taiba hilak ba wongpong jingna hipak yubu teman pai KBCM nium pa de hipak panang #71st KBBB Youth Convention. Speakers. Lanyo mataman fay yin pana umbu NBCC mubu changopu tokeme. KBBB yang temana host Bumeinok lan hayang yin na teman phaya NBCC chai umbu keme. Maya KBBB min ma hayang ge hayang boy local church teman moi lam nun ma ching habu hngau pha ko mai lak chia si je hipak ya nang akung de hipak ya buda amang ba to China nang. On behalf of the host church KBCM and all the believers present this morning, we would like to extend our small token of appreciation to our speakers, sir, the Youth Secretary of NBCC, Reverend N. Sohodo. I request you to kindly come forward to receive the small token. Teman nemu cia bayoi NBCC office tungui dah bujana yin nemang sonang, so teman fai cai now ichu, teman fai NBCC kaya Kohima mengopu lan students ministry local Bumeinok lan pong de jiu okpe iman hostel ma apang apa ma ambukan mai sawa kembulan jisi ma mak phama se nyambu jingne ane alo miang buwang lam lan de mabu Yop nok lan ma ngai de udah haki utai bu jing nese hadau pong de yulak jing nese teman baptis concern ma angbu students ministry ja ngai bu ma teman kata nau si jali shubu channel ichu nang pai bu mong mai nang wo ong hingo ching abu yalak jing stong nang. And then the NBCC driver apa kan ngoy abe Iman ombu driver de palak jing. Thank you. Kahwange ilak Old Testament Jenau Yongna Associate Pastor Youth Dimapur Bumeinok New Testament Nyanau Mailem Associate Pastor Youth Vetting Bumeinok sa achawla ilak chine hipak padam na Muilanda namai Tawi sha ilak lai kataminghan apongni ling tafai macha mabu tafai manga. Reading from the book of Genesis chapter 2 verses 21 till 25. Hagi inang. Tafai me yungwan ba Kahwange libu ki e silak pa katame ngaine dam. Hayange I shiema Hayange shie ngobande imebu hemba wancha yayange tauba mime mei pei penge tam hayange hemba lekwan hangiba yungwan ba Kahwange kada mabu ya tauba we iye shikocha yowe ngai hayange ya kada tangde woibei hawande kada we I
Gamne hatawa awan mabu wan. Hayanga amay mabu may. Yada siko she niglak. Hangchine ya kata mabu yak ngay. Tau jingne kata we yui nyu hay pa. Tau yange yui siko nyu fay chane mengnang. Hayange imni may cha ne hay menglak. Hayange kata hay isiko muni. Pemgeng ma ngo. Hayang boy Teihtowpu yenang be ngo. Hatawa kawangau ngonang. Sa dawo ilak laya, awang ba Koren apong wok aleng panmanyi mapu ta dungoy siya. 1 Corinthians chapter 6 verses 12 to 20. Jingna say hay mailak, hapoy say mapu sahan yachi. Jingna say hay mailak, hapoy tau hanghi rani o yumyanglak. Sinyu jingne ha ying hayang ha ying jingne sinyu ngodang haboy kawang munyi makne tamlak haboy pum nu sakpu jingne yechi haboy yungwan ba jingne hayang yungwan ba pum jingne hayang kawang yungwan ba yang yine tam hayang I angan wong kaya teman o yang yine tamlak numan pum krisa amuk cha se numan yeshing numana tawa krisa amukcha ya daya ponga ngamnyu amukcha myang tamlak haga au be o yichi au ponga ngamnyu fai pangnang ya fai maicha ne myang lak se numana yising hangjingna haga nyana ngonang munyi maicha ne myang lak haboi awe yungwan ba fai sepa chimlakai I fai yaha ma chasing. Nuwa sakbu mabu yandau. Katawa chunbu anu ese yoi pum aanme. Haboy awa nuwa sakbu chon lakai. Iya yoi pum fai taya anu chonang. Numan me ngopu yaha achau. Au numana kawang mabu ya. Numan pum tauba kamjing ngonang se numana yising numan jingne yichi. Hang jingne numan ami fayang sak. Okay, numan pemme kawang mukti siwana tamdo hadawa kawang nang kawang au kay mulan de muy man pa. Hamitaw iyangi tanap taman shot puwa mong sang mong meng bulan ki yichi yang be mong mai bu pa shot ha se iyangi. Awe tay na ok tanap pu shojing we pa hangi bushi desin mong mai se. I was indeed celebrating the love of God. Tau chine taman mung mai she shora sabu hibak me muilane chai jade left and right turn me yang salam ya yang chai jade nangai yong mai nangi nangai yashan mai nangi kawangan nang de muiman she ya. Let us turn to our left and right and say, you are amazing. God bless you. Indeed, we all are amazing. Amen. Hage yangi teman au be mung mai lake teman body me bu the good hormones release the mena. Tawane temane ni ngau de chai lak jingne teman mung pa attention pa ok na chai na tau jingne sa bu hipak ma temane tumi tai seng show de ki teman speaker ba tumia ye hipak ok pusin de ya ok lak se tumi tau ide pa de bu tau jingne temane mam se hipak ta le yang mam se au be show lak no sa ajiba ye nyob ngau muk te yong ma mai ye chai ha se hilak pa pangyu ha de akung de chai na tamnang ngau muk Kahwange Yashanyali Künpu Teihtowpu, celebrating the amazing love of God. Taman by Nyawlakpa, Reverend N. Shoto Chishi, Youth Secretary, NBCC. Sa ide hipak panang. Napmai. Praise the Lord. It's such a joy, honor, and a privilege for me to be standing here this morning to share the word, for which I am thankful to the leadership of KBB under the dynamic leadership of Reverend Bangjüm Sir, the Executive Secretary, Sir Wangsha, the Youth Secretary, and of course, the entire staff of KBB
not only for this privilege given to me, but for your unwavering support to NBCC ministry since its inception. My respect to KBCM leadership, led by Reverend Moba, the pastor, and the entire staff, the committees, and believers of this church. Thank you for hosting this 71st Youth Convention at your beautiful place. My special respect to all the Bangjüm land, from different Baptist Bumeinok. Once again, Manyong, to all of you for enabling me to be part of this beautiful Taitam. I am here as introduced with my colleague, Mr. Konyak, the student ministry coordinator of NBCC, who is your very own. He is from Jakpang village, highly educated, MA English with MTH, and a multi-talented person. We are working together and enjoying serving the Lord. And as I come from NBCC, I also bring greetings from NBCC staff led by our Reverend Dr. Mar Pongoner, the General Secretary of NBCC, and the entire staff. Thank you, and continue to pray for NBCC. Nagamis pra koili, apni khan nishina to ami kobo na pare. Koilibi, sob manu bujibo pare. Iti karone, moi nagamis pra kotha alop koi kina jabole mon ase. Apni khan sob ke yati kiman jun boye ase, online ti kiman ase, bahar te, niche te, floor te, nadi kya khan sob logote NBCC salam dia ase, aru NBCC karni continue pray kuri di thaki bide koi na khushi pa logote itu bi aru jonai ase. Ami tu choto time te Konyak thakise, apni na janibo. Ami laga auntie, Uncle Sapa koi na Chonyu village lagate shadi kurisile. Ine korna ami choto time te 2 sal Tarzan lote thakise. Ami la nam bi Konyak nam Chingkai thakise. To Chingkai to iji apni laga age te bohi ase uthi na ase. Ami to dosra manu noi kina. Tau numan jehano, I am your brother. Tau a numan je hey now. Ami ini ka bagi ase. 2 sal Tarzan lati thaki kina. Ami laga education foundation dishe. Bosti ti LP school ti thaki kina. Private school ti ami ke pali kina. Ami ke education pabole dishe. Auntie ti murishe, uncle to Chain village Dimapur ti thake. So now I feel I'm very Konyak. Ekdam Konyak babi ase Chengkai tu. Ami khan naga manu ke dunia pra ami khan ke janya tu. Duita reason karni. Ekta tu leke ase kule ami khan Nagaland tu majority Christian state ase. Khali itu ino hoy na Baptist World Alliance laga under de. Baptist manu bishi thake to Nagaland te ase inaka koe. Turan dunia pra ami khan ke jane. Second to ami khan naga dunia pra ami khan ke jane to ami khan na culture, ami khan na community life. Itu karni dunia ami khan ke jane. Naga manu pra jane to aste pra ami khan la takot to komti hoy jay ase. Holibi Konyak community baptized churches and members majority. Aro community to ki brabi alak na korina ekta thakya. Konyak community, Konyak churches pra naga manula nam roshan korina ite tak ami khan takot ase koi kina itu khushi. Apni khan janya nishina ahya karni no hoina itu laga unity. The community, the feeling of community. Itu kita bi ki brabi biar ko na digna. Itu la community ni ka rakhile ami khan naga manu sob laga na nangura ase kone itu bi khushi ekta janai dia ase. Ami khan naga theme convention naga theme tu celebrating the amazing love of God
Isor laga morom dangor to Roshan nolibi manai thake laga inika amikhan kotha kuri ase ES amikhan la ES sir mission secretary sir bra children of God abundant life koise aji samde amikhan women secretary bra reaching out itu huni bole ase aji morning ami itu laga theme line ti loigina celebrating sexuality as an amazing gift from God moi itu kobo mon ase itu kole to young people karni bishi important ekta moi sexuality inika kwa to letu isor bra itu dunia ti manu mota aro maiki banai gina mota maki khushi kurle laga gift the gift of sex heterosexual relationship mota maki shadi hoy gina khushi pabole laga gift dia to letu sapha sacred gift itu dishe aru mota maki shadi kurina khushi paule thakibole laga bacha laga blessing paule ashirwad paule laga blessing disle itula dunia to le to itu loigina ulta phali jaigina mongso laga ichha physical desires or entertainment khushi mana hisab ti chalai jaigina isor pra dia laga gift sabse bhal wala sabse sundar wala loigina alag rasta ti jai ase saishile ami kan isor na janya manui noigina Christian manui bi दुनिया को जैसे ताती जाए पोलाई था क्या ईश्वर बा बनाई दिया हिसाब की ना जा मुखान itu देखिए आसे now kita मुखान the word sex ini ka kobo itu tela hush push topic ase chup nokobi sorom ase vaupu ini ka koi naki Konyak vaupu chup ini ka koi baba ama kanti aru classroom ti nahi kai baba makan bra ko bole sorom ase nahi kai church pra na koi village council pra na koi kila guilty hoise kole to register ti nam lekhi na paisa man fine ase lobo church pra to nam kati di bole rukhan nishnai hoy aro itu laga hika to ami khan ke do na koi na sorom kotha ase koina rakhya to generation biya kuri jamu khan dekhya ase to karni ineka time te young people thousands ineka jama kore time te itu gift isor pra dia laga kotha korbo lagi itu satan pra bana no hoy mota maki khushi korbo le to le isor pra banaise it's God's design it's God's idea and it is a sacred gift to mankind sapha korina Sorba banagina dia. Itu karni sex is the most beautiful gift from God and the most powerful gift of God ini ka amikhan koi. Dunia pra mungso phale hi bhabigina cholai thake temde amikhan Christian manu sexuality or sex as a gift from God koi kina kotha koratu thik time asena ki ami ini kai bhabi ase Aji amikhan noti Bible verse duita jaga pra puri dishe 1 Corinthians chapter 6 verses 12 to 20 te ageti purya mokhan yeti olop sawale mon jaya ase holibi before that aji manu gathering thak bishe ase kuntu youth ase kuntu parents ase na jene hoise to karne ekbar youth khan ekbar khara kor lekin ka I want to see you once young people all of you Wow. Wonderful. God bless you all. Boyo paribo. Thank you. Bible thakile. Apni laga Bible kholigina. 1 Corinthians chapter 6 verses 12 to 18 diki koy ase mukhan olop kotha koribo ekbar Bible kholibi. Baba ama khan bi kholibo paribo. Yati ami khan chapter 6 ti saishe kole. Paul bra Christian manu Corinthian di thakya khan logati address kora ami khan dekhi ase aru itu to le to Corinthian koise kole to ekta city town dangor ekta thakya kishim alag manu thakya jaga ase khali Christian nohoy tate ki hoise kole to Christian manu khan bra ekjon ke blame koribo
আৰু ল' শ্বুট কৰিব তাইৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে কিনা কোৰ্টে আহিব কেছেছ লৈ কিনা কোৰ্টে আহিব এইটো কোৰ্টে জাজ থাকে এখনতো ঈশ্বৰ নাজানা মানুহ আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ লাৰ কেছেছ চব ঈশ্বৰ নাজানা মানুহ খান পৰাহি কথা কৰি থাকে টাইমতে পল পৰা এইটো নকৰিবি এইটো ঠিক নাই আমি এখন খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহতো একজনকে মাফ কৰিব লাগে আৰু আমি এখনতো ৰিকনচিলিয়েশ্যন একজনকে মাফ কৰি না ঈশ্বৰ লগা নাম পৰা ভাল থাকিব লাগে এনেকুৱা নকৰিব লাগে কয় আৰু এইটোই নহয় না নকৰিবলৈ লা বেছি কৰি থাকিছে আমি এখন 1 Corinthians chapter 6 8 to 11 তে চাইছে ক'লেতো ঈশ্বৰ লগা কিংডম ইনহেৰিট নকৰিবলৈ লগা তাই ডিছক্ৰিপশ্যন পল পৰা দিয়া থাকে তাতে homosexual male prostitute মতা বিয়া কাম কৰা লেত্ৰা কাম কৰা খান বি হেভেন তি নাযাব দেই এনেকা ঈশ্বৰ লগা কিংডম তি নাযাব দেই এনেকা কোৱা দেখি আছে আৰু স্পেচিফিকলি verse 12 to 20 পৰাটো sexual purity নহ'লে বি loose living লগা issue পল পৰা এড্ৰেছ কৰিছে দেই উটো টাইম দে কোৰিন্থিয়ান লগা চাৰ্চ দে মানুহ খান ইটো সোসাইটিতে আলাগ প্ৰব্লেম বেছি থাকিছে আৰু ইটোলা প্ৰব্লেম একটা তোলে কি থাকিছে কইলে তো সেক্সুয়াল এক্টিভিটি আৰু সেক্সুয়াল এক্টিভিটি তো কি থাকিছে কইলে তো মতা লতি লেত্ৰা কুৰিয়া মাইকি লতি লেত্ৰা কুৰা নহলে বে মতা মাকি এনেকা লাইফ তো ইমোৰেল একদম ইমোৰেল লিভিং থাকে ইটো কনটেক্সট থাকিছে কিলে কইলে তো itu 55 AD itu time te asale Roman culture khan tole to Christian manu noy na society laga Greek and Roman culture khan tole to mota maki inika thakya ta khan gani letra na hoy iku na hoy inika phapia time ase inika thakise to Christian manu tati thakya khan bi manu kure ase ami khan bi iku na hoy inika la bhabana hoy jaise mota maki phale letra thakya to itu ane Paul brand hoy ho Christian manukan ভাবিবি ইনে আউনা তাখানকে কথা কইছে ফার্স্ট তো আমি kan দেখিয়া নিছিনা Christian মানুরা ভাবনা তো nothing is sinful for Christians because we are not under the law আমি খান তো কানুন লাগা ভিতরতে নহয় আমি খান বি কি যে হলিবি করব পারিব ইনেকা ভাবনা হই যাইছে Christian মানু তো liberty or freedom in Christ as a license to sin পাপ করাবি কোন নহা লাগা ভাবনা হই যাইছিলে তোমরা পল রা কইছে verse 12 তে কবি সাবি মই তো করবলে সব পারে হলিবি সব কি করে আছে তো আমি কানি লাভ নহয় আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমি কি করিলে কর পারে হলিবি আমি কি করে আছে ইতরা আমি লাগা মাস্টার না হব লাগে পল রাইট স্টেটমেন্ট দিছে আমি তো তাইলা কাঞ্চা না হব লাগে ইনেকা টাইপৰ দিছে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহে কৈছে মানুহ কি কৰি আছে কানুনতে ঠিক আছে না নাই এইটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিনা আমি খান লগা বডি আমি খান লগা গাঁও মংস এইটো তলে তো ঈশ্বৰ পৰা যিশুৰ পৰা তাই লগা খুন ফেলাই কিনে আমি খান কিনি লৈছে আমি খান তো খুশি থাকিব নাপাৰিব prostitution পইচা দিগ না মতা লতি ক্ষমা লাগা প্ৰেক্টিছ থাকে দে ইটো ঠিক নাই কইনা পল বা তাইখন কৈছে verse 13 to 14 sabi tati aru principle for sexual morality purity among Christian tai koise manukhan bra koise sexual desire motabra motake lagya nohole bi motabra maiki ke lagya maiki ra motaba lagya itu laga phapna to ole to bhuk lagya temti bhat khawo mon jan nishina pani bes lagi kena pani khawle mon thake nishina appetite ekta ase inika ta khan babise ar thakan koy ami laga body bhat lagi ase ami bhat khabo to itu nishina ami laga body ki lagi ase itu moi itu korbo to inika bhapna hoi jaisile aru itu la to le to hedonism koina culture laga hedonism laga teaching ti pleasure itu laga আমি লা বডি কি ক্রমন আছে কি খাওমন আছে কি কমন আছে কুরো পারিব ইনেকা লাগা থাকিছিলে তখন না স্লোগান বি
eat, drink, and be merry. Tomorrow we may die. Manu khan ke sob ki ke kormon ase koribi. Kali to murbole ase. Kali morle ki lap ase. Inega koa to le tai khan naga bhabana dibi iku nohoy inega bhabana hoi jaise. Aji itu nishina laga bhabana. Itu nishina laga kotha. Ame khan naga dunia dibi ahi jaise de. Ki koy post-truth age. Husa ke ase itu nai hose. Nijer laga husa relativism ase koishi. Mota phale maki phale bi Bible pra koa to le to shadi hoi ki nahi mota maki ki lo te lok pawo lage ina koisile. Dunia koise consensual. Ekjon pra ekjon ke khushi paile to iku na hoy. Ine kati jai ase. To Paul pra koise ami khan naga bhat khawle mon thakya pias lagya laga alak ami khan laga body pra ki lagya ase itu Isor pra ami khan la pet pi destroy kori dibo paribo ami khan la body to be destroy kori dibo paribo duita pi ami khan laga body to mongso to le to letra koro karni mota maki phale letra koro karni na hoy ki hoise kole apni prostitute mota hobi maki hobi letra thakya manu loti milishe kole apni pi inikai letra hoi jabo inikai letra hoi jay aru ami khan naga gao itu mongso to le to ami khan to safa rakhibo lage letra nokrobo lage third question verse 15 to 17 porise kole to further on sexual purity among Christians tai khan laga adma aru mongso laga kotha beshi koi thakise itu time de culture pra philosophers khan pra tai khan ke hiki thakise ki hiki thakise itu adma aru ami khan la mongso body and soul itu ta alag ase inaga hikise aru ki hikise itu gao mongso to le to ekbar murishe kole to mati hoi jabo khotom hoi jabo eku na thaki jabo aru apni laga adma to le to immortal na muri kine thaki jabo aru itu to le ko jai to apni ku na jane iku relation nai Pluto nishina khanbra philosopher khanbra inika dualism inika laga teaching jai thakisile ina hoina itu gao mongso pra ki lagi ase ke korle bi muria piche to iku relation nai kurubo paribo ki kurubo paribo ki kurubo na ase kurubo paribo inika kwa time de Paul bra Christian manu khan karni inika na hoi de Jisu murishe ami khan karni murishe tai uthishe aru tai uthya nishina ami khan Christian manu bi ami khan Jisu lodi biswas thaki na ami khan muria pichite aru uthibole ase itu ane itu gao mongso safa thakile hi murile bi apni uthibo paribo Jisu nishina aru tai la khun pra ami khan ki kini loise ami khan la khushi na hoy itui na hoy to ami khan la gao itu to le to pavitra atma laga thakya jaga temple of the Holy Spirit ase inika ami khan ki koise to Paul pra Christian manu khan ke kwa to le to Genesis chapter 2 pola purani shina verse 24 de aru Jesus pra Matthew chapter 19 verse 50 two will become one flesh itu kwa tai itu re-emphasize korishi duijon ekta mongso hoi jabole laga sadi hoi kina itu hi mota maki phale safa thaki kina inika thakibo lage laga Paul pra itu koise to ami khan sob jani ase Isor pra ami khan ke sob banaise mota banaise maki banaise male and female maki na bana tak tu mota to le beshi alchi thakya na khabole bi iman beshi ফুল বি মান বেশি ফ্রুটস খান বি মান বেশি চিড়িয়া খান বি ইমান সুন্দর থাকিছে ইডেন গার্ডেন অফ ইডেন তো কিমান সুন্দর থাকিছে হলি বি তাই একলা থাকে তো আলছি হওয়া তো ঈশ্বর জানে কিনা বাইকি বানাই দিছে তো আমি খান কনিয়াক মানুহ তো ইমান স্মাইল না থাকে হো হাসিবলে না পারে আনিয়া বুহিয়া নিচিনা বেশি কমিউনিটি লাইফ দিনা যে অহা কৰা তুমি ইমান সেট ফেস থাকে ইটো নিচিনা থাকিছে নাকি
Adam to alchi lagi kina. Kita if banai kina tayo loti anishe tayo last smile to ko jabo. Na 32 tit dikhai shi kushi to. Isor ke kushi pabra. To isor bra mota banai she maki banai she. Which means sex is God's greatest gift to mankind. Manu ke dia gift ekta mota maki mili bole la. Itu to isor bra gift dia la asle. To sapha kori na dishe sadi karni sadi ti chalawo karni ineka koe young people khan ke God created men and women. God created sex and gifted sex from mankind. Kulibi kita tai sex banai she isobra wall hali dishe. Wall hali dishe. Aru itu wall hali kina dorja ti tala mari dishe. Itu wall bitore bhal bishi khabole asele. Itulah garden bishi bhala asele holibi malik ke na hodigina chor korle to jokhom pabo. Gate itu tala marigina ase itu chapi kholigina itu garden ti isor la permission legina khabo. Itu banai kina itulah concept ti disile. Itu gate kholibole la chabi to le to wedding, marriage, shadi. Shadi prahi itu kholigina. The gift of sex. Mota maki khushi pawle la gift to le to true wedding, true marriage hi jabo inaka kushi. By the way, KBCM bra mass marriage jato bishi khushi ase aru support kori ase. Ite agite thousands of young people utishe sob manu shadi hobole ase. Ineka ami khan bhal karni church pra bana to bishi khushi pai ase. Expenditure bishi ase shortcut krubo ineka bhabana bi thake. Itu na koribi koi kina encourage kore. Mass marriage ta aibo na parle to small family milai kina pastor ahi kina shadi kori dibo pare bole bi itu bi encourage korle bhal ase koi na ami khan itu bi koi. To gift of sex is a blessing, but the gift of sex is also a curse. Blessing ashirwad pe ase aru curse pe ase. Curse to ami naga mesti ki koi na jane apni janibo. Blessing kile koile tole promise korigina under the bond of holy marriage na mure tak na chharibo de kina ka hole be ami jun ekiloti thakibo de inika commitment loa laga blessing mota maki isor blessing bacha chokra chokri paigina khushi thakya aru shadi dinte Isora sapha blessing dia to the gift of virginity mota ke dia maiki ke dia hi itu hi sabse best gift ase. Itu dunia te aji laga generation te itu pare ase na nai. Itu hi blessing ase de. Puisa kiman paise kiman jo naise gari kiman naise itu nohoi kina. Sapha thaki kina mota ke dibo pare ase na nai maiki ke dibo pare ase na nai itu hi blessing ase de. Gift to leto any random pran na de. Ekdom meaningfully de. Sex is cursed if it is indulged outside the marriage. Sadi no hoy na bahar te cholai se kole to itu blessing na hoy, itu ashirwad na hoy ineka bi koi. Kile koile to itu bra bahar te ini thaki ja, ini cholai ja bra. Young people laga life destroy kore. The gift of sex chokra khange chokri khange itu koi ase remind kore ase isor bra ami khange to sapha gift dia to ami khange takot digina ase kita mota ke surrender ki dibo kita maiki ke surrender kori dibo kita eni thelai dibo apni laga life ti takot age jabole na thaki jai. You do not have the motivation to go forward anymore. Self esteem giri jai na khumai ke na puri thakya to inika na bhavna na jai sapna dangor thakya to giri jai maiki karni mota karni boyfriend karni girlfriend karni life career banao na pare khan bishi hoi jai se de bishi regret hoi ja khan bishi hoi ja se de Christian manu ami khan young people khan any party di birai kina any khili kina unwanted pregnancies na babia la petti bacha bohi ja kina itu baby ke morai dia abortion. Millions of babies are being murdered every day. Dunia te. Nagaland te ekta town te
ডক্টৰ খান পৰা এছেছমেণ্ট কৰিছে একদিনতে 30 মিনিমাম 30 এবৰ্শন পেটটি বাচ্চা মুৰা দিয়া ইটো বি ইনি বিৰা খান কাৰণে এনেকা কৈছে জাষ্ট ইমেজিন খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে মুৰা দিলাতো খালি বন্দুক পৰা খালি দাও পৰা নহয় পেটটি মৰাবি মানুহকে মৰাই দিয়া আছে ঈশ্বৰ কেনেকা খুশি পাব পল পৰা খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ কৰিন্থিয়ানছ খানকে কোৱা আমি খান নিজৰকে ৰিমাইণ্ড কৰি আছো আজি আমি খান বাইবেল পৰা কোৱা নিচিনা আমি খানকে গিফ্ট দিয়াটো আমি খান ভাল পৰা চলিব পাৰে আছে না নাই The gift of sex. Itu lang tofa. Beshi bhal dine thake to. Beshi takot ase. Itu bra. Most powerful temptation bi koi. Temptation mani giri jawole. Pap hoy jawole laga. Takot beshi thake to aru sexual temptation ase koi. American David laga life ti dekishe. Mohan sob King David ladu ke kun ase jane. Rajai nohoy tai. Beshi dhun manu thake. গানা বি ভাল পৰা কৰে খালি কুৰাই নহয় কিনা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বি চলাই গানা বি কম্প'জ কৰে আৰু তাইতো একটা প্ৰফেট ঈশ্বৰৰ লগতে কথা ক'ব পাৰে মানুহ একজন থাকিছিলে মাইকী দুসৰা মানুহ লগা মাইকী লৈ কিনা তাইলা মাইকী বানা টাইমতে কিনিকা দুখ পাইছে আমি খান জানি ছয়টা 6 consequences one after another King David life ti problem paise ki hoise kita tail itu letra life ti jaise betchaba lote isor lote relationship thaka intimate relationship thaka isor lote kotha kori thaka itu bhangi jaise itu rushi bhangi jaise kita isor lote kotha kora rushi bhangi jaise manu ki muraule tai bhuina lagi hoise utu betchaba la mota tai laga faithful commander uraye ke battlefield ti murule tai laga strategy pra murule dishe second third to leke ase kole bacha mota paise raja laga ghorte mota pa to le mamli kotha na hoy de pura dunia tai loti khushi pala thakisile itu mota to bimar hoy kina bacha to baby to le to bachibo pare nai ki karne Baba laga pap karni itu baby to murishe innocent baby to future king hoba thake to prince to muri jaise next ke hoise ta laga chokra amnon koina thakya ama alak le baba ekta ta la chokri tamar koina beshi sundar tamar hoise kole to sob manu itu chokri ke bhal lagya chokra khan beshi sundar by force pra rap কৰিছে দাদা পৰা বুইনিকে সৰম কথা বেছি ডাঙৰ সৰম কথা আছে দাদা পৰা বুইনিকে ৰেপ কৰিছে কি কাৰণে বাবা পৰা লেত্ৰা বিয়া কাম কৰা তো one after another family ti ahi jaise itu piche ki hoise amnon pra tamar ke rap kora karni tamar laga dada absalom itu bi david laga chokra asile amnon ke morai dise আৰু দাদা পৰা ভাইকে মৰাইছে দাদা ভাই মৰাইছে কিনকা শুনি আছে ইটো লা ফ্যামিলিটি কি হৈ যায় আছে খালি ইটো নয় না 6 वाला তো absalom একদম হ্যান্ডসাম তাই কিং হব কইনা জানিয়া তালা বাবা পিছেতে তাই হব এনেকা জানিয়া ৰিখিব না পারে হইছে বাবা কিং লা বাবা লাগা ৰাজা তো তাই পৰা লৈ লব কাৰণে তাই লাগা ফর্ম হৈ যাইছে আমি খান লাগা কনটেক্সট পৰা তো আং হবলে কারণে এনেকা কব নাকি তাইলা বাবা আং থাকিছে মুৰিলেই তাই আং হবলে আসলে আমি এখন কনিয়াক আৰু সুমি খান দলে তো এটো জিবি লাগাতো এটো আং লাগাতো এনেকা সেম হৈ থাকে বাবা কে তাই প্রায় আং হবলে কিং হবলে শুরু কৰিছিলে না হয় কিনা তাইকে বাবা পৰা তো তাইকে আনি দিবি কইনা সিপাহি গেন পাথা তো পলা টাইমতে গাছ তিতা লাগ গলা ফাঁসি যাইছে Captain Bram tati ras spare to date morai dishi. Baba ke ama ke kotha na manya khan utu time to morai dia laga time thakishile. To ami khan dikhi ase sexual temptation to bishi powerful ase.
আৰু কেতিয়া sexual temptation গিৰি যায় life the problem to after one after another আহি যায় মতা মাকিলা লেত্ৰা লগা পাপ তোলে তো অলপ একবাৰ এনেকা পৰা বেছিতি লৈ যায় বেছি দূৰতে লৈ যায় আমি কানা লাইফ লৈ কিনে দিবলৈ লাগি যায় একো নহয় এনেকা ভাবিয়াৰ পৰা লৈ কিনে বেছি দূৰতে যায় young people আমাৰ Konyak brothers and sisters কোনবা মানুহ লাইফতে মতা ফালে মাকি ফালে বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড গাৰ্নিৰ লাইফটো উলাবলৈ নাপাৰি না থাকিছে ক'লে এইটো জানিবি আপনি লগা লাইফ এইটো হি গিৰাই দে আমি খান সব ঈশ্বৰ লাইফ আগেতে আহিছে ক'লে আমি খানকে মাফ কৰে আমি খান কোন বি পাৰফেক্ট নহয় বাবা আমাৰ এতিকে তাকিয়া খান বি পাৰফেক্ট থাকে নাই এটা বি পাৰফেক্ট নহয় এতিয়া আমি খান বি সব ইমপাৰফেক্ট মানুহ আছে না পুঞ্চা মানুহ কমজোৰ মানুহ আছে আমি খান নপুঞ্চা মানুহ কমজোৰ মানুহ গিৰিয়া কাৰণে আমি খান ঈশ্বৰ লতে আহি যায় কিনা মন চেঞ্জ হৈ কিনা মতা ফালে মাইকি ফালে গিৰি যায় পিছতে আমি তো এইটো ঠিক নাই এতিয়া কেতিয়া বি নকৰিব ঈশ্বৰ মাফ কৰিবি কৈ না ঈশ্বৰ লগা আগে আহিছে ক'লে ঈশ্বৰ আমি খানকে মাফ কৰে ঈশ্বৰ আমি মানুহকে মাফ কৰিলে নাপাৰে নাই মানুহ পৰা জেনুইনলি হুচ্চা পৰা মন বদলি কৰি কিনা ঈশ্বৰ লতে আহিছে ক'লে তো ঈশ্বৰ আমি খানকে মাফ কৰি দে and I keep saying this ঈশ্বৰ পৰা আমি খানকে মাফ কৰিলে বি মতা মাকি ফালে গিৰি যা পাপ কৰে লাটো নিজৰ পৰা মাফ কৰিব নাপাৰে হো নামৰিয়া তাক আমি তো কিলে এনেকা কৰিছে হো কোনে নিজৰ কেহি সেলফ গিল্টিনেস ইটো থাকে ঈশ্বৰটো আমি খানকে মাফ কৰে হলে বি নিজৰ পৰা মাফ কৰিব নাপাৰে ইটো কয় ধৰণে young people regret নকৰিব কাৰণে কেয়াৰফুল থাকিবি হো হুশাৰ কৰিবি হো ডেভিড পৰা ঈশ্বৰ লগতে ৰিপেইন কৰে তো মুখান তাইলা লাইফটো দেখিছে বেছি লছ খাইছে তো বেছি লছ খাইছে তো মানুহ কিমান মৰিছে তাইলা ফেমিলিতে কিমান জামালা ওলাইছে ইটো পিছতে তাই মন বদলি কৰিছে ঈশ্বৰকে মাপ মাগিছে বেছি দুখ পাই কিনে ঈশ্বৰৰ পৰা তাইকে মাপ কৰি কিনা ঈশ্বৰৰ লগতে তাইলা ৰিলেশ্যন ৰিষ্টৰ কৰিছে Psalms 51 আমি খান পঢ়ে বেছি লছ হোৱা পিছতে ৱাপাছ আহে তো না বেছি আগে যাবলৈ থাকে নিজৰ টানি কিনে পিছতে যায় তো লাইফ আগে যাব নাপাৰে তো মানে বেছি দূৰ পিছতে যা পিছতেহে আমি খান উঠিবলৈ লাগি যায় তো বেছি দুখ আছে কি পৰা ঈশ্বৰ লগা গিফ্ট এইটো বিয়া কৰি কৰিলে তো আমি খান দেখি আছে এইটো লা দুনিয়াতে প্ৰি মেৰিটেল সেক্স সাদি নোহোৱা আগেতে মতা নিচিনা মাকি নিচিনা থাকি যাব পৰা ঈশ্বৰ লগা গিফ্ট এইটো বিয়া কৰে ইটো দুনিয়া কি কৈ আছে একজনকে মৰম বাজি আছে কইলে তো এনি লিভ ইন ৰিলেশনশিপ মতা মকি নিচিনা বহি যাবি না একো না হয় তো দুনিয়া এনেকা কৈ আছে তো এনেকা কৈ আসলে আমি খান young people নাগা young people বাহিৰ যাইছে কইলে তো চাৰ্চতে থাকিলে ঠিক আছে বাহিৰ যাইছে কইলে দুনিয়া ক'ত আছে তাতে পলাই আছে সিটি যায় কিনা কলেজ পঢ়ব কোনা কাম বিচাৰো কিনা মতা নিচিনা মাইকি নিচিনা বহি যা একটা বিছনাতে বহি যা একটা ঘৰতে বহি যায় কিনা মতা নিচিনা মাইকি নিচিনা বহি যা ইটো দেখি পাই আছে over the years and it's so sad বেছি মন বিষায় বাবা মা পৰা তো ইটো শিকা নাই তো চাৰ্চ পৰা আমি কান লিডাৰ্স খান পৰা ইটো শিকা নাই তো ক'ত যায় আছে দুনিয়া পিছে পলাই আছে হুচা মৰম আছে কইলে তো কি সাদি ৰখি থাকিব মেৰেজ সাৰ্টিফিকেট কি কৰিব মৰম আছে কইলে কি লতে বহি যাবি দুনিয়া পৰা তো ইনে কথা আমি খান লা young people Christian young people বেছি গিৰি যায় আছে মন বিখাই আছে হুচা মৰম তো ৰখিব পাৰে দেই true love waits হুচা মৰম তো ৰখে কি ৰখে শাদি কৰিলে টাইম ৰখে হুচা মৰম তো ৰখে কি ৰখে career বনাই লওলে কাৰণে লাইফ বনাই লও কাৰণে আগেতে এনে মিছা মিছি নাই দে সেকেন্ড তো লেকে আছে কইলে তো আমি খান দেখি পাই আছে homosexuality মতা মাকি ভাল লাগে না মতা মাকি নিচিনা থাকিব এনেকা কলা দুনিয়া কি কৈ আছে LGBTQIA বেছি ক'বলৈ এতিয়া আছে হলিবি মেখান টাইম ইমান নাই ইমান ক'ব নাপাৰিব হলিবি মতা
শাদী কোনা বহিব কোৱা আছে মাকি মাকি শাদী কোনা বহিব কোৱা আছে আমি তো মতা আছে বলিবি মাকি মকিলা ভাবনা আছে আমি তো মাকি হ'ব কেনা gender affirmation surgery খান কৰি আছে আলাক আলাক ইটো দুনিয়াতে আলাক আলাক ওলাই যা মুখান দেখি আছে আমি তো মতা বি নহয় মাকি বি নহয় এনেকা ভাবনা থাকে ঈশ্বৰ মতা বানাইছে মাকি বানাইছে মখান ইটো এফএম কৰি আছে we cannot change on that man christian manu genesis থেকে আমি খান যে কৈ আছে we stand on that ঈশ্বৰ মতা বানাইছে মাকি বানাইছে be fruitful and multiply genesis 1:28 কৈছে ঈশ্বৰ মানুহ বনা টাইমতে একো কনফিউজন থাকে নাই ইটো মতা আছে আদাম তাই আলছে আছে ইভ বানাই দিছে very clear no confusion হলিবি আস্তে আস্তে দুনিয়া কো যে আছে কি হবলে আছে আমি খান খ্রিস্টান মানুহ as church আমি খান church কানি homosexual community তাখান গে মখান মৰম লাগি আছে দে হলিবি তাখান কি কৰি আছে তাখান লা এক্স ইটো আমি খান সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাৰে একো নহয় ক'ব না পাৰে আমি খান church দি সাদি দিব ইটো মখান ইটো ক'ব না পাৰে হলিবি they are also human being তাখান বি মানুহ আছে ঈশ্বৰ বান্ধা মানুহ আছে in the first place all of us are human being আৰু মখান বি সব ঈশ্বৰ লগা আগেতি নপুঞ্জা মানুহ গিৰিজা মানুহ আছে তাখান গে আমি খান লা কমিউনিটিতে থাকিব পাৰিব ফ্যামিলিতে থাকিব পাৰিব they can worship together আমি খান একিলতে কমিউনিটি লাইফতে থাকিব লিবি তাখান কি কৰে আছে মখান ইটো চাৰ্চ পৰা নাম কাটি দিব ইটো মখান ক'ব না পাৰে ফ্যামিলি পৰা খেতাব ইটো ক'ব না পাৰে লিবি কি কৰি আছে ইটো আমি খান সাপোর্ট কৰি নকৰে লিবি কোৱা নিচিনা মখান সব নাপুঞ্জা মানুহ গিৰিজা মানুহ আছে তাখান বি গিৰিজা মানুহ আছে আমি খান লা মৰম দেখাব লাগে judgment ito kan gay ase to ito kan lesbian ase to oh sabido ini kan nokobi ami khala community rakhibi encourage kori aru isor laga morom ami khan punish na ta khan bi pabo kani mo khan itu ta khan ge modot korbo lage third ke ase isor laga gift destroy kora to peer pressure sathi khan equal same age khan bira khan একজন কে প্রেসার দিয়া ইটো বি না পারে নাকি মোটা হই না মাইকি হই না বয়ফ্রেন্ড বি নাই গার্লফ্রেন্ড বি নাই হাসাই দিয়া ইটো প্রেসার করনা বিয়া কাম করে ইয়াং পিপল খান তো আমি বি মোটা আছে তো ইনা কমন যাই তো আমি বি মাইকি আছে তো ইনা কমন যাই তো সেলফ এস্টিম বেশি হাই আছে তো আনে বিয়া আছে ইটো জানি না বি সাথী খান ব্রা খুশি গলে ইনি বিয়া কাম তি যায় সাথী খান লাগা আগে দে আমি বি পাৰে তো এনেকা লাগা দেখাব মন কাৰণে ঈশ্বৰ লগ কথা কি কইনা আছে ইটো নই কিনা মানুহ লাগা আগে দে কি হ'ব ইটো হি ভাবি কিনা সাথী কান লতে আছে আমি বি কোম্পানী দিব লাগে এনেকা হি ভাবে 1 Corinthians chapter 15 verse 33 bad company ruins good character বিয়া লাগা সাথী খান ব্ৰা আপনি লা ভাল কি আছে তো বিয়া কৰি দে কৈছো হুসা আছে তো দুনিয়াতে যায় আছে ভাল কোম্পানী ৰাখিবি ভাল খান লতে যাবি মানুহ লগা কি ভাবি আছে ইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় না ঈশ্বৰ আপনি কাৰণে আমি কাৰণে কি ভাবি আছে ইটো হি কৰিবি ঈশ্বৰ লগা মঞ্জুৰ কি আছে ইটো হি ভাবিলো ইটো হি ইতলা পিছতে হি কৰিবি চাৰটা কি আছে বলে তো ডেটিং মনটি ডেটিং লগা কথাই কো আছে না নাই সৰংচা শুনে না শুনে ডেটিং কই না এনিৱেৰ শুনি থাকে না কোনবা জাগাতে ওয়াংখাও ফালে কি জানে ডেটিং তো কি আছে কইলে তো শাদি টাইম হৈছে মুঠা বিচাৰিব লাগে মাইকি বিচাৰিব লাগে শাদি টাইম হৈছে ডেটিং কৰিব লাগে লোক পাব লাগে চিনা চিনি হ'ব লাগে কথা ক'ব লাগে মইজন মিলিব পাৰিব না নাপাৰিব দ্যাট ইজ ডেটিং লিবে আজিকালি কি হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট হাই সেকেন্ডাৰী ষ্টুডেণ্ট তাক বি ডেটিং কৰি আছে শুনিছে মনডে হাই স্কুল ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 7 8 9 ষ্টুডেণ্ট তাক ডেটিং যা আছে কৈছে কি ডেটিং আছে তাইজনী মিলি কিনা তাইজনী লোক পাই কিনা একিলতে থাকিব মন যায় তো দুইজনে থাকি আছে তো ম্যাগনেট নিচিনা আছে তো না বিয়া কাম কৰি যায় আছে তো বিয়াতে গিৰে যায় আছে তো Proverbs chapter 9 verses 17 18
chor korela pani to beshi mitha ase chor korela khana to beshi mitha ase holibi to kha khan to najane ta khan ge loigina graveyard muria jaga te loi ja ase kuna najane ina hoise itu dating ase de dating bra young people khan ge beshi biya kori ja ase research bra observation bra koise kiman joldi dating start hoy matokhan maki khan iman joldi life biya hoy sexual immoral life ti giri jay mota phale maki phale giri jay koi school jabi koise kole jai kina patha to emotional attachment maki loti mota loti thaki jai kina ekdam dusna sob chhari de kina khali mota maki monte ahi jai kina life to le to takot na thaki kina biya kam ti jam khan dekhi ase young people khan infatuation phat phapana mota phale maki phale phabi kina itu pra giri jam khan bishi dekhi ase kita dating di jai biya laga phal laga bhavna iku na thaki jai life la commitment ki thake itu bi na phabi jai ek rati birawle ja time di life laga sob commitment girai de philai jai itu karni young people khan ge koi dating to na sadi kuro time di dating kuribi na boyfriend girlfriend to na studies first khatam kuribi na emotional attachment thakile ke purbo paribo drop out bishi ola to dating garni ase to mota ke bhabe maki ke bhabe lesson question purle bi answer purle bi tai ke dekhe bible purle bi tai ke dekhe emotional attachment thake bra dating jai na life spoil korea isor bra gift the gift of sex dia to dating bra biya kore ase tarne rukhibi wait first matured hobi sadi time hobole dibi jisu lote dating jawle koribi dating na ja agi de true love waits husam moram to rukhe sadi rukhe kone to janibi no touching no petting no necking itu commitment loi nahi থাকিব লাগে কয় মই লাস হৈ যায় আছে আৰু আজি দুনিয়াটো মোটা ফালে মাকি ফালে লেত্ৰা হৈ যায় একটা তো পৰ্নোগ্ৰাফি আছে পৰ্নোগ্ৰাফি তো কি আছে ভিডিও হবি পিকচাৰ হবি সরম না থাকে লাগা কাপড়া না লাগাই কিনা মোটা মাকি লেত্ৰা লাগা পিকচাৰ মুভি চাই কিনা সুকো ভাবনা আৰু মন লেত্ৰা হৈ যা লাগা কোনবা ভাবে বাইবেল তি তো ইপো পৰ্নোগ্ৰাফি নাই পাস্టర్ খান কি কই হ কব বাইবেল তি তো আনচাস্টিটি ফৰ্নিকেশন ইমোৰালিটি ইটো কান সব পৰ্নে দ্য ওয়ার্ড পৰ্নে তাইটো উলাই কিনা আছে দেই পৰ্নোগ্ৰাফি তো আজি টেকনলজি মিডিয়া ইটোৰা বেছি এডভান্স হৈ কিনা স্ক্ৰিন তো নিজৰ লাগা হাতে ৰাখি কিনা নিজৰ ৰুম তি বহি কিনা নিজৰ চাই কিনা তাতি ব্ৰাহি young people খান কে pornography addiction হৈ যাম বেছি দেখি আছে pornography addiction তো আস্তে ব্ৰা মন দিয়া মানুহ খান তো আস্তে ব্ৰা তাতি ব্ৰাই হেবিট হৈ যায় ইটো চাবলে নাচাইলে বহিব না পাৰি যায় আৰু ইটো ছাৰিব না পাৰি যায় কিটা pornography addiction হৈ যায় ভাবনা লেত্ৰা হৈছে সুকু লেত্ৰা হৈ যাইছে masturbation lustful thoughts লেত্ৰা ইটো খান বেছি নিজৰ লাইফ টি প্ৰমোট হৈ যায় ৰিখিব না পাৰি যায় pornography addiction হোৱা মানুহ খান তো মাইকি কে ৰেসপেক্ট না থাকি যায় মোটা কে ৰেসপেক্ট না থাকি যায় সেক্স অবজেক্ট নিচিনাহি থাকে আমি খান কি চাই আছে ইটো আমি খান মন আমি খান ভাবনা ইটো সব তাতে পাসিং কৰি আছে ভিডিও তাতে আমি এতি বই আছে আপনি সব দেখিয়া নিচিনা আমি লেত্ৰা চাই থাকিলে আমি খান ভাবনা কিনকা সাফা থাকিব মন কিনকা সাফা থাকিব লেত্ৰা কথা কইলে মন কিনকা সাফা থাকিব pornography চাই কিনা বিয়া কাম কৰেলা দুনিয়া হৈ যায় আছে মানুহে মৰা বলে বি ৰেপ এণ্ড মাৰ্ডাৰ কেसेस বি বেছি তো pornography চা কাৰণে কোনা ইটো বি আমি খান দেখি পাই আছে ঈশ্বৰ তো আনকে মন সাফা ৰাখি কিনা তাই পৰা গিফট দিয়া তো মোটা মাকি মঞ্জুৰ আছিলে pornography পৰা লেত্ৰা কৰি দিয়া মখানে ইটো দেখি আছে sexual
sin আমি খান consequences la কথা কৰিছে আমি খান কি পৰা লেতৰা কৰি আছে আমি খান দেখি আছে young people খান একবাৰ ৰিমাইন্ড কৰি আছে sexual immoralities মতা ফালে মাকে ফালে সাফা থাকিব নাপাৰে পৰা আগে দিন দেখিবা হবলে থাকে মানুহ খান বেছি নাপাৰি হৈ যাইছে চাটনি খান দলে তো মতা লা কথা ছাড়ি কিনা মাকিলা কথা ছাড়ি কিনা মন দি কিনা পৰি থাকি কিনা আগে দি যাইছে মানুহ লগা আগে দি লিডাৰ আছিলে আমি তো বয়ফ্ৰেণ্ড নতি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নতি বিৰাই বাচ্চা 3টা 4টা হৈ না কৰ্নাৰতে বহি যায় কিনা ৰাস্তা একো নাপাৰি না সৰম থাকে লাইফ বেছি হৈ যাইছে দেই সাথী খান চাটনি খান আপনি লা ক্লাসমেট খান মাৰ্কতে ভাল নাপা খানি ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যাছে কি কাৰণে মানুহ তো মন দি কিনা মন সাফা ৰাখি কিনা লাইফ আগে যাইছে কিমান কিমান তাকত থাকিলে বি আপনি ঈশ্বৰ নাজানিছে গলে আপনি লগা লাইফ দি ঈশ্বৰ পৰা ভাল গিফট দিয়াটো লেতৰা হৈ যাব Samson the strongest man in the Bible Israel মানুহ খান কি দুশ্মন পৰা সেফ কৰক আদি ঈশ্বৰ পৰা তাকত আলাক Samson কি দিছিলে বাবা কথা শুনিয়া নাই আমা কথা শুনিয়া নাই মাইকি লগতে মন দিছিলে ঈশ্বৰ পৰা তাকত তাইকে দিয়াটো ইজৰাইল মানুহ কি বাচাব পাৰে নাই ইটো কাৰণে sexual temptation is a powerful temptation বেছি ডাঙৰ তাকত থাকে আছে বাইবেল পৰা কৈছে পলাবি flee from sexual immorality আজি পঢ়িছে 1 Corinthians chapter 6 verse 18 পলাবি থামালি নকৰিবি তাই লগতে ফাইট নখিলিবি জোসেফ পৰা পলাটো আমি খানকে দেখাইছে Genesis 30:19 ইটো মাইকি তো কোন থাকিছিলে ইটো মেম সাহেব তো পি পৰা ষ্টাৰ্ট আছিলে পটিলতে ঘুমাবি না কইনা জোসেফ কে কৈ থাকিছে তো হলিবি জোসেফ তে হলে তো ঈশ্বৰ আমি কে দেখি আছে ইটো সব all the time তাই ইটো ভাবনা থাকিছে আমি লেত্ৰা কাম মতা মাকি ফালে বিয়া কাম কৰে সবসে লেত্ৰা the most wicked thing to be done the most wicked thing in my life কিতাবি নহব ইনেকা ভাবি থাকিছে তো দোকানে তাইকে তানিয়া টাইমতে কোন পিনা থাকে কিনা কামৰাতে তাকে তানিয়া টাইমতে পলাব পাৰিছে তো পলাইছে তো ঈশ্বৰ জানি কিনা থাকিলেহি পলাবলৈ তাকত পি পায় ঈশ্বৰ লা প্ৰেজেন্স ফিল নকৰিলে ঈশ্বৰ আমি কি দেখে আছে কোনে এইটো নাজানিছে গলে তো আমি কি কৰিলে বি একো নহয় তো খুশি আছে তো ইনেকা ভাবি যাই তো জোসেফৰ আমি খানকে কৈছে পলাবি না পলাইছে গলে তো sexual temptation to বেছি তাকত আছে আপনি লা বডি তো খুন বিৰাই আছে তো bamboo shoot la pani নহয় তো না খুন বিৰাই আছে তো না জোসেফ পিক তালা বডি তো bamboo shoot la খুন নহয় না খুন বিৰাই আছে কোনা sexual being sensual being মাকিলো অসতে হসৰ কব লাগে ইটো থাকে কাৰণে তাই পলাব পাৰিছে কেন্ডল তলে তো না জ্বলাই লিবি জি অসতে ৰাখিলে তো গম হৈ যায় মেল্ট হৈ যায় মতা খান মাকি খান ছোকৰা খান ছোকৰি খান ডিস্টেন্স ৰাখিবি হও সাফা থাকিবি হও সাফা থাকিব কাৰণে ডিস্টেন্স থাকিবি হও ঈশ্বৰ জানিবি হও ঈশ্বৰ আমিলা লাইফ দি নাথাকিলে ইটো তাকত বেছি তাকত আছে very very powerful celebrating the amazing love of God the gift of sexuality ঈশ্বৰ তো আমি খানকে সব মৰম কৰে ঈশ্বৰ দলে তো খালি মৰম নাই না তাই সাফা থাকেলা ঈশ্বৰ আছে holy God আৰু আমি খান গিবি সাফা থাকিব কাৰণে আমি খান লা বডি তো টেম্পল আছে কইনা আমি খান কি কৈছে now to close to all the young people ঈশ্বৰ পৰা আপনি লা লাইফ দে মতাকে ভাল পাউলে মাকিকে ভাল পাউলে সাফা গিফট তোফা দি কিনা থাকে তো আপনি সাফা ৰাখিব পাৰি আছে না নাই শাদি লগা দিন তাক ৰাখিব পাৰি আছে না নাই পাৰি আছে না নাই পাৰি এখন সবকে ঈশ্বৰ লগা ব্লেসিং আপনি লতি থাকিব শয়তান তো আপনি কে জলস আছে কিনা কৰনা আপনি কে গিৰাই দিব ট্রাই কৰিব কৰে আছে ঈশ্বৰ লগা কথা না ছাড়িবি ঈশ্বৰকে না ছাড়িবি তাকত থাকিবি কিমান জন ইটো লগা গিফট তো লেতৰা হৈ কিনা আছে
Giria manuto tatina bohide, utigina rup, age jaide, utibi. Isobra, amikanje map koride wale takot isolo dias. Na ole to, ito la papra amikanje giraing na, utiwa na pare jai. Tati thaki sikule. Solo de, apni ke body, apni la body surrender kurvi. The gift of sex surrender kurvi. Joseph nishina, Esther nishina. Isobra apni la life di blessing thakibo. To ane aji amikan itu laga sharing de. So manu young people apni la life isor ke surrender kurvi de. The gift of sex isor lo de surrender kurvi de. Aro isobra apni ke bless kurbo. Right, wait for the right time. True love wait. Celebrate the gift that is within you on your holy marriage day. It's all a blessing. So, Lord, God bless you. Thank you. Teman bay, teman konyo bay, ngomuk maya panjang yong maya teman de kuenya nyaw tendegi, mulan mong de hu nyaw teman China. Chai bukia teman hadaw ngau kaya teman de muhiman le menglak china teman yupatanha. Our speaker, Reverend Sir, we are deeply grateful for the timely message that you have shared for us. You spoke powerfully to the youths according to our situation. May God continue to bless you mightily, and may His blessings overflow upon your ministry and your family. Thank you once again. Tamana, to show a lot like him A Putri 66. To lok yang pay matamana Taitam mangopukia, Pajay Nyoi Pastor Lengyu Bumeinok kaya, Yop yang ataman to show bunamenglak. Teihtowpu na mga mulan sam sa yung lokha. Kahwange pulay sa yung na, sa wawang na mechawe. Jesus Christ ang tepe, ibang Bangjüm sa ngay la. Iya yin yu pinang em la, ataw metaw ang damla. Iya to sa
ยปุยบากยากันหนึ่งตัวมันได้ยลักพักกันบูอาจารย์ว่าอายันวังทางขวังนางมวยมันบูอายันทำไมฮิบักทำไมจึงได้ตัวมันนางเดินเป็นยองพาบุ้ยนางกันบูนางละมวยบูนางอมบูตัวมันเงียงกียลักกันนางเดินเป็นยองพานังแต่น้ำนางอาจารย์ว่านี้นางอาจารย์ว่าเข้มจึงแบบนางได้ยกยังเอาวังบุขี้ยอไลบาลันตางเอาบาลันลูกไลบาลันตัวมันเสียจึงได้มวยให้มันแม่นางอมบุงีหาดาวตุยโชตัมบุจึงได้นางเดินเป็นยองพาบุ้ยYashanyali bu iyan wangdang kawang. Nang atuman da kenbu hadaw ba jinda. Konyak krisangkadalan ba. Nang Nyihalan ba jinda ngona tamha. Hadaw nang ngau jayanga. Hadaw tuisyo yang ataman yaneng. Nang sipsi nang yayang pang ba moheman pa yana tampa use. Minyong pa yana day ba moheman yuwa. Naraji suman yung buhay wado na say ng mga yo. Amen. O Pater